wa nyina obi aye basa enim ye kwate bayira ho ama bayira na ama kese yeto ye nsa de frɛ egatawia nyankopɔ dawroma ena egatawia befie ha na wa bare nyo no nko wone ne ma enyina na aba na ensam na soja titam kuchu na yebetie mu nsam na ya boa na dia somdwe aba abusua no bisa wade a mansia nso ba ko afiri mansia ede na asie enye yie kura na wasa somdwe eba tina kyese nkomo no mo ananansa na mo ha no mahunu makai nanansa na wuni ha nso amabɔ ne tofa ede a kyero nti na me kɔ ne ma no so tew na enkomo no yedi na lest I forget enran so akɔhye fosua wo ba ha besu ye ya wono so be ma wone na tena ya we hosa wone be ma no so wonsia te se na die ya ye bekai ya de ato ba yi so ulcer wo ho diabetes wo ho eno oba ne ba mu hunu yi se jama me nsuo yi na eso che ne sere ya we hosam tie ye ntoboa ma ebai eno obafie ha bofo nyina ye be ma kwan na ne ya damase kwan soronko so yakɔ bi account e de ama no ya pe doctor wo behwe maame ama ya de kore da no so no ne ho atɔ no titam kotwa na ye be di nkɔpɔ pa me din e de Obaa Adwoa ebiem maame dora me mo akwaba kwaba biem na me pese me kɔ ba panyin so twaje wa ba panyin de wo no te se maame o sansa wo na adi ka pia wo de na no enti utim kwada ebe kire nyina na aye panyine ne ekɔso abusua nim ne ekɔso maame no papa ntem wo hunu nyina abi akwaje wa mo akwaba wetimi ayi ade ne fiwa no asem na aye ka ne hia pa wo hia so be kata wa no wo maame no papa wa timi ehunu wanim awie de boko jam maame ne me papa titim na de ya be pia enema nkoye maame ne me papa kra me papa e bia o ha adwen watete me maame wo yade no iwe no kra watete me maame wo kwanbone so saa na mesua kra ni nim sa adwen sa kra beba tie timi fra asem no kra na asiesie mabusua panyi fra me papa ne me na me maame ne me papa e kwa afum e maame ko hwe ho maame ba kra wa me kampo ti ye de maame ko hospital me papa wo baka chane se sesi maame ne da ho ono so ne ye papa nti woni yanim na ye nko na ne se woni bi kura mpa de de yanim keke me papa ka che se oni mfaso bia wo me maame so no obe ma maame wasa na yale nti se wo maame bewu a wonwu memse a wona ne kwa afom no akopla eno wabedawo enti se wo na wo ne kwa na se wontimi anka asem papa bia anche de a ye de ne hwe aye ye nti wo de yate ne hwe maame ho to no nti na ekoso na mse da bi obi a wokunu yenso wa ammoa ye kwan bia so enna ye ne namba sasa na ye bedrum pempenso we enti se wo hwe na se me maame be tena ho a bebre e de a me teme maame afri ne nchen ti maame ekobo mabusua panya amane ene mabusua panya si da bi se ne wo abeka de e be frɛ maame ne papa no ampam mabusua panya frɛ me papa yi e ka che ne se e mana se ni se na haye enti won se bibi se ekoso a onjai koso ye papa ka che mabusua panya se e ma ye tisika wale wo mu no enye bi ne me maame no won se mfata awale enti se ma no oba o safata no enye bi ne me maame edatawia ne ka asasa eti e ma abusua panyi ka se ene esa won se mfata ye de eye waba abusua no waba wa amaye enti ade a ye be ne se wote oba ne so enti ne ti sa no ema nyina efiri ho ne ko e ma me papa e sisa ne ne ma na ja akoye papa enti e wo mu a ne ya sa jem na wasa aba oba nso amaame enye se wo oba no so obebre ne wase o unya adwuma papa wo yale me maami ne bebra oponso wo bre nyina no me papa yi hu o obetimi agunanim ase ye ho market ye Friday e ho na me papa pa choja achi pa chan e ho na me papa yi begu me maami anim ase ya neoma best de
say bia ohu se me maame no obi gina akra say obi pe me maame be mama me maame so no obi di nkoma o se adai adinti na wo ne me yere gina ho unsusu obey o fa na nya hwe me maame aye nkakra ton kube so de baboa we say wo nkɔ no waba kube wotimi be gina ho ebodawuro se me maame akɔwia ya bodua ti wa wunu na beto kube no edua ne benyan enti ma betimi atena kube no fiti anopa kopem anwum na ye ntobi ye nto no nso no wo eno wo mimi say on fa nhwe me wo no de hwe wo no de benu aduane am odina se we nyina wagu maame enu asesa ye ma yetimi ka se ba pagai na ade a wo ye de wanyina duru kra ampo no ekani kwan sa wo me ye nanka wo se ye kofa be ma ne ba nanka be ma na betete na wo waka bibi a kire ba ye mom ne ye tufu ana se wonya wadwen sa wo sa kira papa ya yesa enim guase ana me nua ba akodo odi machi eno krampo de okofa sekan so kokume maame ti sekan ne mu no ade de ne siye entokwa ya odi wachi me pa chan oba na be ma entokwa ya won wo ya da wo se me pa chan entokwa ya na kofa baae eno chechire sekan wo adiem se on pese obi be hu se obokume maame enti obi na hu sekan no ena ofemi nua boy ne se tumlika ko na abeko nyesa adi na wo nua no fa sekan so de konkum maame me nua ba no mpa cho ntwe sekan maame wo so wana de sekan ko me papa yi oti we me pa chan o na twe sekan na nyame so de koku hwan me maame odi koku no eti me nua boy no obi hu ya o ka kire no na odim nika ekohie ne se me ma wa kekere sekan no na me maame koso ade na ode kekere me maame dia to wo kotwe otwe na chese ode sekan ne si me maame abetiete no na ma me nua boy no so won twe ma wunku no onu ne mum ene me nua we emutu share ne so omo bu no etibro na onu ne me nua wabo ne dua ya se dua na nya me nua ya won na papa na bo ne dua me pa chan se se wada ho wada wusu se ya se wontimi nya ne ho hwe o fom wa wontimi nya ne ho hwe metimi acha ne picture na ya hwade se wontimi mforo soro a MCR moma ye nya ne picture no ne tibia wada mu se no na ye wiase nyina hwe papa wa bo no ane babia ba ma no wa ha ono odi wachi me pa chan etimi kasa enti e ba asa na obeku me maame no akra ne so ntimi nhwe se obetena wa se omeku me maame ena ma akra ne so eto hye ne so edwa kase wogyache usora no ato ahye me maame so enkraye koka enya ye nyina eti wabo edua de ye ma ya wo mu nyina adase se ewu a ye ma nyina do ma adase mu nyina mote ya papa ya bomudua ye nyina wabo edua ne nso be no wode bo me de enso bebre enso no krampo no minim so nso akese ana wode bo mu ndua ana wode bo nso akese na wode bo enua ye nso so a wo bo yedua anya bias ye nya anhya wonsam kra be ya maame no ama wode anu aduane ama wadi enti se wo bo yedua wo ku ye wo yale ye eyeye fun tantan ye te he ya na ye bo awo mama me raho so enti se wo ti wo sesi ana sa wonfa ye nya hwe a ede ne ye so ede obey Kia emo ya okafra wate mensu afra si a mama me tissue mfa ma akuaje wa mama me tissue emfa emma no ima flora ni bia ho say flora momfa flora ne mra na kuya mensu wate afra mo afon tante wakasa mama me ro aho na moto mo ye fon tantan me hu mo na me bisa mama se na maye Mama also mama mi susu yima yitishu ne be mama yi ifra de no na mama nsa enka wo table yi eso there be top for mama wa ha mama mensu ate mensu na no ba ye su ya kuya de ono mama je flora tissue no akuya je tene wo ne mama fa ma no na won so jibi wani wam suo ha mame sma be kan yin no kore ye ne wa bre o
the crowd I want to me. The crowd I want to me. What you have a I want to make a telegram to me. Broken, want to be a shame, broken, and some of you become beer, what you do. Someone you are blooming in area. Blooming in area, Bondia, not in the Pacroma, not in the Pacroma, not in the man, or the man in the Pacroma. But in the Pacroma, that's be a mamma count, and that's it. Because why you more plan? Me too, me can't send to some organizer, the Mukayan, I have a habit, what you put me up on today. Abonte, catch them, sir. We move Cassadi, and Cassie with you, what did you attempt that they are nay true? We'll see the my temoda. They were 2 horn. Won't deem attempt that. If you are no crown, may I am operation 3 times. We no crowd, Boame, only we need dear. Now, we no dear, what me bomb assume about way. One I did that dear, I bomb me as this year, Sarcoin operation. One a bema balcony. Ya bomb crown came with me fear. I want to say, Gum. Let's just say a bronco, Bema no yen, was how the price was how brome. As I come, Bema, Mumu said you are catching some milk, and penny my mobra. No man, a cast actually. I may have 1 minute to 1 minute me catro. Meet me catro, I don't see my mobra. My messima is Missy Fio. I don't name a man in Colano. No, say never man in Colano, dear. And I mentioned way early 2002. Me Thomas Hassy, my mamma catch them some Mamington. And I'm saying in the pound quiet day. Here, Mamma could turn assassin. Eddie share a colonel was him at my mobra. A year pa a year. Oh, Mutimiso Mimoa, me breachy crana, me a bommy. Masum to nano Pentecost for upon a solo moba. Not a mayor, Solomano. Mammy Miss Rams. And more papa and a muye see. More pana muye see. My papa pay money that for be a yemi. Miss Diana Mao Bosa, then you see. Seven no mamma make us and I'm my breachy, I may come if you. Oh, Obisa. Mamma, Obia, and then listen to your right to me. I know it's me at 10 and Obiana ni show papa we nka sentia no enso adia anya wo ba ye nyina nka nye pe ne ka kwa we say na auto ma me hu say eno de me me ni kan sam wo hu say me wo bedwom adia sam ya no wo ka bedwom kura de me wo bedwom ka de asam timi to me ho adwale Oba, to mu twaso kura utimi yi utwaso oba fi ma tan mame o de kan su papa me pese betu ko papa de ka asam wo say na nka num asama wa kana ya kataso o ma wa ha tie enkwada nso bi tie esrew o so wo se wase enka emade ne din me be ma me nyina du sei me ko fie aduesia enan na me se ma gina abontere na ma be fa se ma me se ne pant fi so wale ne nyina ne pant e ba ko pe besi ne na me ma ko fa se be egata wia anti wuti ka sam sa se chire yire o ka de chance am ya e ko ba hentra o ka de chance ka be dey Kame peja me niya se ewade. Peja bedu se bo pra peja bedu. Media me ni efe. Wo tu ni efe mo kan yo. Eno. Wakan. Eno. Peja tewi. Eno. Me ntimi nye sa de. Me wo ba me ka de sa wo. Nto wo yire mo da. Ade sa wo bo. Asem we. Oso so ya de sa wo bro san o ma nchen. Omo ya bro me de sa wo. Ni baby ade. Ko ni baby ade ogro hu nsem o be ka dia kire. Ade egu ani mu ase. Ensane de wa na wo kire no enkasa ko nsane. Enya ha na wo be ka so wo no nsane. Wo fa no no. Ensa wo no. Ne wo ya me planti na ma ya na me kra ra ho my oyire nkasa me wi a. Wo ya me no ya me kra ra ho. Enkasa bi ma oyire ma me. Wo so kulu se. Wo no wo beda. Gisa wo tua ne hwene. Ei. Me can't ask him. I just want you. Me can't ask him. We say, oh, to can we yan me? We are by said, Bama do what you see horse and uncle.
Papa, you want to wear a dear, why you mean, dear? Papa wants to make us ask someone. Mamma, oh, Casa, we are. I had a that. Someone who came up with a Oh, mother, we are fast. I'm one children no one come on one all kind of hand woman middle bewa me now ya kola me matete wo odo bewa na ya kola so ba no oh e dey abin timi nyuma e pa ni me de nyamiase me de nyamiase sa pa no menya bi me de nyamiase pa wo me wiase me nam sa menya papa tina wo ye wo ko sa menya papa bi sa wo de enya asedan ka nyame mame ekweje wa ko anu tum wakasa wabo nkuro mama me so aboni nkuro mama mra papa yi so that area e dey pa no bay asiwu ne ntamu a matena semfie bebre na fe dia wade na agigya sei Obaa Adwoa sebe me to on menya kola e say wade mfie sei me ana February be na me 64 oh 64 years February be 1960 ka wonyine pisa anzo oh 64 there February we February February date be 1960 yini dia wonyine na dia tie ne say me hwese dia wote we ya 64 ya dia atiase ya dia na dia na ama wa ya ame adwene panim eye wo dia mama papa nkasa oh so o se sia wo di matem dia tie ne say wadi matem dia ma papa nya botere ana woni mi sa twi no ya mu nsu atwi yi ministry for wanyini dia tie ne say ba wonyini pi nti wo de kire wasemu me ba o to so enum kra no che open ati odi matem me adwene dia wo ye ne ha no kra no papa ade wo ya wo ba no ano adwudin mame wabo nkura wie me pese me ba papa so jata wia ka wasam ne wo bai ne nkwada dia ye wo ene pese yetie e dia na ye twa ntro ne egu so ene ntro dia ende ti dia na asie hwe asemi nyina nkomra no me ade ba ko a the children of my life mu say oba besia group drinking public also asema make we was say Akimidi senior was say I was thinking he passed 75 years kura Facebook what that was ye bedro now me ka bibia won ti ase e men timi ko eyi ana no ma de da wo mo nan na behwe na eyi ase atopa o ka hu bi mi gina ba bi sa mi timi ye din ana matwe mi hwe din atopa sa say eyi ase akoye se ha na ebu atopa woni ne nan fofo no obey eno ayo do ro to we ufra ne say e fra na akuya kokko na ba so di do ram po na prof din no me papa ye efie wo de say e de kokko o ba nka kokko ne wo so de ba me din ye ko fitawia mo be kan me so me ka do ram po nsa me din ye kokko ne wudi e wusi ja che na bisa kwa kra o be o re ti kokko ne ebu atopa so loku ase no ase ejuma dia no woni mana ensa na no say last me ko hono a wo se me ko bola ana asumesi ede me ko wura be sport bi e wo hono okọ mama eyi e friends e famude de ensa ana me wia wo ba hwe oso ko plan kan famude ensa ensa nsa vero no famude o mo ye no botru sei egutuam ombubu no toto ena obi de amano no wanom wo se o ba all full steps no na wo wi awo so famude ne de na
Manya me tie ye de wi nyina afra. Mo. Famu de ne ye se wi ka ho. Wi ka ho. Na mo mi ankasa de menum bi da. Ena maami eltime no moye. Nyo ne kan ye de a me. Me. Ekwa akoko. Asma owura woke. Famu de me me kuya de me famu de ko na ye. Unim famu de unim nsakoro. Me famu de nsa no ma kire me na me num bi da. Ya kire won nsakoro se famu de me. Famu de me. Famu de na wo take to abi mu. Ah. Sa anya yi a yesili anu ayeton. Obi na mix. Okay, ya na omo ton no ya mu bubu. Omu egu ebu ne tot na bo de ho. Me nto bi da. Me mom de tot na say tot no. Me nim tot no o bia ba ya no mo de say. Obubu tot na fa mu de no. Me nto bi da. Na wo so bi so to bi ama wakasa ne bo ye say. Nto bi da. Fa mu de na to efu e bottle na say. Me nim me nto bi da mama sama wo ka no. Be wo nsa ne bi da. Me hu se mani se wo ma am se fa mu de ne enie. Na se me mafa bi patria ma no de. Na de hene na ono mo ya beka kire wura yi wabowa wasema o kan nyina nkonto an o kan so wa kan ne fi o se de animga so ba be gumi wa ha no ensam ba be kan wa ha no ato me so no kora no be ye so no a wa kan nyina me ah ye nguni pa ni maso ha o sama no kora ni kan etu so be gu ani maso ye fi no kora pa no ah ye nguni pa no pa be gu ani maso wa enu aba ame mra unye na pa de kora poti a o be ni nkwada de aye wo nkan ana me e de poti na esi ana me ka ba enam we no so ama se even kura me ne wote ho no no me kura kapra me kura se 10 million kura na bi ebi disi na me yi nkaye no na me dia ma me se kura dia se 1 million wo die me de hye me ho ene ono ampo na ti hoyi me kura ska me first currency no na me so painting work ana me painter na ya die ka me 2 years na ebe se obedidi ama mbie odidi ma me bidie nti me nkoma nti no ana me ho aye na hi na se wo koka se me nya me mane nkwala idi a ana me se nya me mane nkwala na di a ma me nsi fia bidi a ene me so ka ma bono nkwala na ho no me kwase ampen ni di a ka ma bono se ne maye adwuma ye hunu ene ne tua meka tua meka ene the main ayi no ano na aka ne se o se adwuma na waye na ka so se monkey dey amaye monkey walk I do adwuma ano ka no brofo say monkey walk monkey walk na say monkey work na wo kan walk me say work monkey work guy if you there be your so bodua mu fiada emu ya empire ya ji atwa ya ene fiada yi no kwasem eye boja ye ai ye be boja na chese de akodi weekend no eye wo breju medie sane munim dada no friju wada ebe se na ne yetena se ye de nkoma hodo abeka ye nsa ye de ebre mu na se de ya na metena se a meka no dwumadie we no eye de sua adesua pii wom de se wo waye wadwen se adesua ne wom no womfa ne mum se wota waso na wonya botra obehu se adesua wom obedi ni ke saba na wosua ne afiri mu no dabi abeto wo se wo mere bi na metie wo Nhyira FM Obaa Adwoa obi saa de na sambaye omu ye sei na abane wom no wo de ato ho na atumi aboa no kwasam ena me won komo baako ya medie na nkoma wen eche nkoma apem mena me ka kira wo eche nkoma apem tita muguchu e ma sa nkoma ne ba ko no ha obu wo apem nkoma bebre tre ni ade eye ba ko pe nanso eche se eja demu tu last 2 weeks na esinya me che wode ne ba last month wode ne ba ye wo se ne ba no afafuro na wo bisa ne pa na hwan na won ne nyima na wo bo be ma bidin na obae me ye die ne no na ma me fe ne tie adwamu die ne results ne ba ye na last week no na me tena so na me kenkan ye na chese be ma kora ne ba no bo ne din no die ne na prove se enye wono a na me se ma me die ne se be ma ne nye wono a wo so Obaa Adwoa
me ba no ye virgin eti ye be ma na DNA no so say enya be ma na ahead mre emema nan kasafo wo baby awo no and pie free eye ababa na no afi de virgin no mema for ageminsam me catch you said ne program we no ye di kodi weekend no ti bibia ti misi ensem e womu no soso ti tamu kuchu ye be bie ni nyina so na ye de amamu sane se ne sane e fata team ni very solid no kwasam ya hye ne say bankwa ya ye de ebremudini e ba ko pe Obaa Adwoa eni medin ebre ni dru a eye jury no mema won ma bam panel no atoto questions ni bi e de ama won ma mrantie ni mienu aba baako de ono approve senya ono a so mrantie ni mienu aba ka brantie baako onam kwan so wo ba mamenko eye esinya me che wono na de ne ba no e ba ye ne ba no virgin no virgin fawurade ena ye ne esinya me che na wo ye ufri hene na ba ye juso besia se na no do bye bye enso ma me kan say no kresa sa pepepe obabo wasam ne tofa na makọ obayi so emrantie no miensa ya epie mu emu mienu tia eboa woni mu mrantie yi ya bekoso ne woni de minu na woni na minu we woni mu no oba na agbo ni din Facebook for mu ho mo so bodua ne mu ho mfa maye maame bo wasam ne tofa banche sa me bisa no wanka say woni boy woni mi omo ensa no eka ho chechire ba na ehwe enye boy ni ansa na me betre ne se on ka no kro ne se bi ka ho a on ka no kro no ka se boy we eka ho na we so ka ho ti me ko we ma mo na mpache me ma me nya botre start free baby a de ye ya o di case ne ba ya wo ba na ma me fe na ti adwum me boa esi san na mo de ba se enye de ne no se me ba ku na di kan si me ko no se me san nyam dia no ofa akwa na ba ku oba ne nyemu yi onye me sase wo ho oba ne nyemu yi na ye dey ko tem ko bi sa no se ofa na ba ko ba no ho ba ku peti me san nyane dia mame o ka saye pa ha ka saye asam na ba ne nkwa da asam o oba ba ya virgin tichira sam ne mu ye ko tem no na me kire mu se me ko bi sa boy no no se nyane dia ana me ko to ma oba ne nyemu ye no bisa ne se one ho ana nyem no so ne boy no yitire no ene re eyitire no ana akobisa be ma ko cha no se nyane dia na ofa na ba ko pe nti ye na me ko to boy no ma me no se onya obia wo fi ho no ono onka so onya nyin se wo fi mo obia nsi obi aka se ma ma fi ho no so a cha ko no ko pa dia ade de bo wa wo pra wa ti me se die na na ebetire ye bana ya ne dia ne hu ti ye ba na ehwem na anya boy ne dia boy ne ka se e ka ne se wo ba no ka che so ye virgin enti wo ye den o so o fa no wan fa mu o fa no wan fa ba ko pe ba wan fa mu o so wan fa mu ti yi ono a enye ono a ene ma mo di case ne ba ye me pa cha na ye di ba te ye die ne me ni bua fo bia ti the virgin said ni hana o se die nti na sabi wo ne wo beda na wan fa mu o se die nti a but then ye no se me uti bi kire ade wo hu ye na waka be o ban so de gumu o ban so de gumu me boa but me de ntumi nchem se me ni ko yo ntumi ma me saba so wate ma me ko ba no so Rebecca Money Becky na wo ye oh oba no wo yini fe pa ne ho aye fe ye no kwasam na no be ma na ye die ne na results ne ba ya na enye wo no mo ko fie mo hunu mo ne na kasa pacha da mo ne so your boyfriend me boa or your boyfriend udru ye wa frɛ ne na kasa no so afrɛ o on friend ka she show na yen hwade bi na no edin ba mienu miensa sa pie mu e wo ma me ne boy eti ma me mra wo so na no bo me ma ba miensa o se 19 sanye senye sa ba ma na ye die ne na
enie ebe ya omo maka no na ye die ne friend say Isaac ona na nye ono ano jo na wo sa bobo odin bi me ehu no ayi mpacho woni die menini di nambe na de me kofie de tuntum no obo tuntum na kokoro eti ya fo mo kala no onim ne di nti di ahene mpacho me ko bra yi no say oka say me so hwe nyame ni okọ bra kokko yi ho no me so hwe nyame ni sa akwa no onye no fi da no say wa ye ni bibida but ono no say boy so fa bi and it is a bra we so kan homa o ma na ka say boy so boy kokko yi na kan say this we so kan homa yes a on ma kokoi yo mame enko ememma ya me saka wo mudin no eye nan ye di kan ye di ne ne fa ne Isaac ena ne ye nye wo mudin ne no ye me ensa ya wo mudin aba mu se wo mo ne aba ye yada ba ko de Martin ba ko de Jeremiah ena ba ko de Frank Owusu kache woni de ahene no woni Franco Uso no yo pacha wonso woni de ahene no Martin ti Jeremiah na ma ye wono so yeso wo ye adura mo me ensa na enya edi ene no eti no Frank ma memra wo so ma mi si wo ba wo ene wo se ne bana bodi wo wusa woni ne bana so na mo ne nam ne ade na wo se ya no korasa woni abaya na da Rebecca da na so be ma we so ne na da Martin so ne nada enti no se o pese wo huna asem no kuraje se Martin ka no kresa tara se ye mame no kre sama me ne ba ho Martin me mo akwa ba asem no mu die pa na wo betimi e kire ye mu afa san na wonim wo de Rebecca na montuo mu maye hunu so me Rebecca na montuo ni de some of those by the here you become one. Nyabode adaje na church Rebecca or three. Me no kwa sorry. I'm church member. Sorry. It's Anointed Hill Chapel International. Kasade. Anointed Hill Chapel International. Anointed Hill Chapel International. Me no kwa so na say en ibia na wo ye chem na sa kwa say Obaa o pebe ma ba won tim ne dey. Nka. Na me say ma me gine number. Na me receive bibi wo ho a timije number me yese de me pe no ampunity o YouTube na asemi wo kan o say onu kan no pem dada ba no ntimi nka so be kan no credit mame eja Martin mame oh o be kan no credit o se abaya yi say no pe wo dada no ntimi nka asema o kan fie be say ni ocho ni 1 year mo ni 1 year yeah wurade Rebecca ubatna ha sere wo kesha kresi mu ene wo mele wansan wo firi ha obi antam kuchu mele wo papa ha wo no maame kanukru anu ye kanukre o maame na ekasa kire wo no batna ha besere biem juma medi wo no o ma ye boka wo virgin emema nan na apie mu ye ka sema wo te wo sere emema mani mere wo so ka kire wo wona akwose krachi ipe kanu kure wo mu enyema mkosi na ne wo ye wo fe wo wu amanana wo so ka che ne se wo nyana na wo pedada na kana na wo ntimi nka ma obua krachi wuni mu no mene ne kwaso wuni mu no sawa ye wo de ya na mene ne kwaso wona na kwaso no na na chere asa why Martin onana na chere asa o chere masa choreography church choreography ana ye den no choreography wo mpam woni ni kohia wo hene ewura kasa tata George what mini mema nan ada we kura de ye hunu no ene ne virgin na chi ye breaki we chire ansa na ne mema nan no eda na Isaac no ene mema na ka wan di kan no da ye Isaac ono di kan njo so ono breaki wo yo ngan ngore ubuza so ni Isaac
chumpna ono ayi bi o size kura hu ne pant da no one nani ko no tum ti bam te so na ba Nhyira fam na me ye adwuma ka me jaba ana mka jimi so mame mba o mu mi dia mame nyede mame mba wo de no ko besia simpanifo no afran ko o chia me ho nyina man fran impanifo ba nyin se ne bae no ye bisa wo se me ni bo we mienu ana enyimo te side na me tia zigni wo se me ni we no kokko ne ko Madonna clinic ono ko be dia dance ya ena na esini ni ka se enye we mu mienu ana ya Isaac eba so be dia dance nurse ni onye DNA ana na DNA mane hu se nye we na ya Isaac o Charles kan no ka she me se enye we mu ana ya Isaac ne ba but ma memra me chire mu yi brem papa Martin brem we no ko Charles kan ana mo se nurse ni bisa e date na nurse ni check me date na enya me no check we date na enye we ya na boy we ka se me onu tu no se me mama o mam boy there's one thing from me chan have me sabe bone pe di oti we nyambo tre me ba from kamene ni ku no batam Martin akotwa me ne oba we atwempna 2 weeks one month kotwa scan ma meka wanu tum akotwa scan 1 month dates ni beside day esa gufu me so me ne atwempna 2 weeks 2 weeks say me na atwempna na otwumi pe na say no bu so me endru bu so no akotwa scan no 1 month some days bi gusu a wo se nurse ni say tie tisu 2 weeks ayemia na me say scan obi ni 1 month 2 weeks na 2 weeks no what dey free so dey ko kan ade na me so me no ba for free pain so kotwa scan na me no be na chi ti se bi bo na me ntia se mbusa nurse for no me dey omu chim se ni sin na tintim na ba sa na me nimdie bebrebe fa won to mo kan sa no na me sare fa nurse na me dey asane me ona tia se bo nga se mbo me am se da tum na ko mado na ko buza se so ba ni 1 month etimi to 2 weeks omu sare ge no aboda ma na timi ge no ko check in ko di 2 weeks an kan yin se kan yin se nke ni an kamaje how should I feel the my boy na fam ya Pacho bi an fan phone to silent so bi a phone bebe me dey na to play mode kra e de oba no Jeremiah no me tum se ono a okay so ye dum ento ko twa scan an ko di na watwumi no dia nka ye ma ha kana kamaje ba di ntumo jantum ba so woni aba ba mo twempena 2 weeks na watwumi woni de da dodo sei watwumi mienu na watwumi no woni da twice Becky asama krachi ke no kore Martin no credit woni da twice pe no kore na so no waka no kore ya ewo mu ai ewiase mu nsam Ntima nurse ni ma me ni mistake nurse ni wow they also scan wan chan yie ma me mistake si mistake be na ye idan say o ka che me say me nya 1 month 6 days and 1 month 6 days me check enye we mienu a ene ya Isaac ta na Isaac so na ba die ni so enyo kanu kuro mama me bresa o kanu kuro na o de twetwa ntro sa na me expect say ka di case ni bank o sem ko bo me no we mienu di because nyamo tre no ga say nyin say ni unit no o de she me no we mienu ama ye kushia onumre na abo 8 na ko bo 9 Besides our school parking in Tony Kushia. Obaa one guy in a bar. And I'm coming from Filambisham. You say unity, one Franco Wusu in a bar. It's incommodian mean children and boys say, Garnison and the minimum a day. And I'm said, Nippon Unity Minium or Baba. It does about Kunsu Day. A corner, and son of our body at the Eba. Me forget the SCB, forgetting Yankers come with me abortion. And I'm saying, Kunya fee. Boy. Ni onko to no ko abortion wanga na mti so man se preto na meto mensa unka to nsa na hwe Frank o ka kire krachi se monka musika mum na monko yin nseri ntu tama asem ne bae no yishia mini ni shia ana msi ni si nti ono kra no onje girl ni ndi na me meti misika kwato sa pregnancy test or pharmacy one ti test ya na isi ona akoto bae ona okay ona akoto bae wana kwato pregnancy test me no na ko me no anko ena me no na ko kra na mouse kama akoto e wo bae case ni ba say ya den fa ujimi flu wono na untiska like untiska embo gewe hu ka
see. So now again, no cry, check and kind. No, what's it? The check and kind again, the born again. I am yourself. I am yourself, Martin. Martin, you bargain about what you have to form. Many are brave. Many are brave. Bema, what do you know about Downing? You seven, not a bomb. Mamma, son, could be able to know about the vacancy. Not a bomb. Someone can't ask him. One our cars ask him the name. One our cars ask who power is a building in Tonobucha. And then to an mutual mechanical who do outside the hour, Busum with Fientia. I bet Obetima to watching. Who bet Matamata? I wouldn't be a dimage. Many are break. Maybe I'm about so. I did also a Busum when you Fientia or Betima to watching. Your call school more than a seat. Busum when you fee. Was a Busum when you Fientia or Betima to watching. I'm in Shasum school. San on Neka. And as a woman, maybe a whole crew more until she trims out and see. One to million plan better than a castle. Will be uncle plan. Will be uncle plan. Will be uncle plan. Will be uncle plan. One minute, Ubecumia to Alcan. Our blood will be a home. Or cast us and leave or catch me. No cast us and no clamor. I bikini na close one more, but no cut off one. And I flew on. One cast us and can operate for the Moquadron crew. Will be unquadron crew. Your kind can't tell me. What is one I want to be now, John and the special dinner. We say, oh, Martin, then up a soccer. The boy in the give your own, or Mushi, and we are saying, I'm not a son. But one she are uncle. Honey, about your true be be a penal crescent coming, penal crown coming. Maybe I send me phone and you will phone us. Chain. I don't know who said, me, take his screenshot. I screen recording. What's up? Nobody did it in audio, so I am. Now, 4 minutes, no one said, what's my kind of what's up? Who did it here? Everybody did it for everyone. What did it audio singing? Then time is my picking. Who is smart? Where smart? Where's my chairman? Where's smart? Emia, phone. So, smart. We're sitting now with the number, mamma, so also some intent. Maybe the next number. Okay, next now, my finest number. My you call me shape pan so that. But can come to me so. Over 2 say Muslim coach ask can about. And I'm listening say will be me 2 I mean tell some friend. Say ne standing as a photo. One can crew. Nurse, I'm coach. Nurse, and say, Mammy, it's me 2 weeks before, and after Sana Nurse, my Franco Usung Frank. Nurse, Frank away. A baby no Shaba Bay. Yabotranya scan as some data Mushia no. A Brebaya 16th May. And I only share last year. Yeah. Last year, last 2 years. Last year. 16th May. 16th May. One in the champion is saying. One in the champion about me and for how long? 2 months. 2 weeks. 2 weeks. Yeah. What's all the other 2 weeks? We near 2 weeks, but on the way that 15th. On the way that 15th. I did 16th. I don't even be shy. Hey! Tama case ni see no. No ane guy guy like omoye ko ba no onim say me mo ne chenti. Nsem bia na o ka che guy ni bia na me la say me hu information. Also ne da 15th 16th enime no to eduroma no no me. Ansa no onim be shia. Around 9. It's Cratchy. What's the one I wouldn't say Martin and then it's said now. I'm about one another. Now so touch it. That's the way we are. Now we're so to us. So, Patrona minim. Now Obianim. Case come on anything and now when him say, what touch it? Answer na case ni see no. Answer na ni say nearby. Frank. Mapanya mama no nsia. Matu waka sabe brema Frank anu. Frank. 2 one in the champion 2 weeks. I try. It's one Martin we no and also to us. Meboa. Patrick de Vanessa o. And only answer na case nearby and who say on any that 15th May. And also in that 16th May. Yeah. Martin, none of that 15th.
Meboa. 15th May one under 15th May. And I was one in the dark. 16th. What me say me date man? Yeah, we also need that 15 other now. Boy. Catch it. Ya kasa na match calendar. Minim da menim die. Na me. What is that date today? 16th na on that 17th. Obeka no kwa. Me that 17th. Me want mami. No one in that 16th. Na me send that pro na say Friday. No confuse me. Ana me chire ni musa gya na beka no credit a. Na ka so man ka simple. Onka date. Mate kasa. Onkai. Me that 16th. Na Friday. Busa no. Then tell me upon sorry. Yes, you're sorry Wednesday and Friday. To me that Friday, no 16th. To me pass na. I the chain Saturday. Masa mama nkasa. I the chain Saturday. Ti case ni mu nyina mu na obeka say won me that 16th, I tell you record that 17th. Na I me asa me phone no asay recording say gusu ke nkasa. Then tell me ba me share ne nkosia ye ji hochi na record no kan bank me gaso na so kemabo na nke eti nka boy on. Ka won firi an kwan match na nko dan ko fo ngulu nsa. So would not say me so for you say Jeremiah or you drew her wife. Okay. I think about no so was very tangible reason. Yeah na no kan ye o mu nyina na ye hia mo wa. Intino. It is abortion is one man fa ho adwen say enkeska mu nko abortion. One can tell me say enkeska mu nko abortion. Man ka hwe an kire wo. Martin, and a one hour kind. Me na me sa kan. He wan kan jam sa dey a boy radio no sa dey no case e bin to ne da. Ana me sa ka cho say enkonyo mu fi nti nsan hwi mo jantum. Na so kan na wasa sawa no. O kan na wasa sawa no. Man hwi am from happy. When maybe I'm a co. Then I be a car. Untimi nya hwe, untimi nya hwe. Me ko kuno. I don't want to chant track to so. And some mo kan no say on we minimi do mu yo. Mamiti say e no kru. Say we si. Ni nyina enwu ati say makasa men kan. We say ne de no kru say ne de no kru. Die ni no yenko die ni na die ni ba. Na result ne ba. Ni hu die ni ba na de wona ya count out. Ebe en die ye bet ye yansi asie bi ansa na die ne ya fiti wa ni akoye die ne. Ntuma me enti ase no aso mo menu man enti ase ni nya adwuma. Na sa se wo twantra to yeso. Mi twantra to yeso. Nya Frank. Mama mra wo so mate mema mu biem. Wakasa bebre ma Frank enso enkasa. Frank na wo kasa. Wo si aba bayi woni ne da 15th 16th. Yeah, 16th father. Mate ne da ya de che na so ne da. Be Martin senya no kore. 16th. Me na me no ba kwada make am dey 2016. Musu do say 16th. Ade ye kwone ne da na wugina on. But enti ye da na wo man date. Kan kure kan de ne yakwa yakwa scan ba ye dey sa resource e kwa kire doctor ni bi. O ma minim ni din so no perfume so baba o sesi. E ma ono no ka say 15th. Nti wonam di hu data ono ne da 15th. Onkai Kana for no power. Bisa was one kind. Okay. So o ka so ni die, ono die na de chena me be die. So what I say. Becky, my memory was so. Catch you ono da date be. Martin then 16 to 15. 16 to 15. So what is one 16 to 15. Wo ko ni ma na wo ba wachi. Mo plan am for na obi an fa plan. Anyway, obi an fa plan. My mama mi ti ababa no. Also yeah there. They Saturday Friday no share. Repeat it all kind of here. Also when me die na numre na no we ko die. See us na wo so wona ne die. Esa. Majedi afna majedi. Ebi so oka after 7 minutes be we. Me 50 time 16. Na numre. Afna meja after 7 minutes die me ne die. After 7 minutes tie. After 7 minutes Frank. After 7 minutes die we no. Me make a chance I want to do. And also no kra wa no meduro ni bi. Sisi a so aha no busam question say wonu meduro ni bi sisi a che so woni be ma da wi o. Aha woni be ma da wi. Eno ne after say me na da wi no kenye sa ka me ebia ka me ne nda. Becky sane kwe intebe se de o kan no kwe. Ma me nko Becky wo. Becky da kro woni mema me ru ti bi da. Aha ya de chi na we tell. Sister me ba cho. Me nya kwada. E me pipu cho fa mu me de enwume na o to. Baby no mama ya me je ne kwa bonte ma me na mani abre wi.
Mr. Who can secrecy mo and we may once on Wefria. What means to me, Mabaka? Martin, what's that? Quadring your wamba? Miss Anna Wodeka. Erodian Fanessa Castle. Becky, that crew to me, Mamma Munuda. Becky, it's a Mamma Mia Nui, Martin, and Cassa, Ebacho and Cassa, Martin, and Franco Usu. One more Dadacro, Madame. I did chain away to during the Bremen. Why now did Canada die, Martin? And I want another day, Chileno. Jeremiah and Swaba. And Quassam, a Raka Sakasa. One Martin the Dica die, and son the Chile. One Franco Usuda, Dakrona. I had Dakona, dear Chin. I dare say, ye. My Frank said I will buy ye. Ya one will be done. I did chain away to the Bremen. Martin, I somehow walk on a but I did chain them to and I'll tell you. Baokasan, Uti, I was on the medal and numere. Some more try, I don't know Jinasu, that's not can say, you can be one Jinasu. Not a medal and number, and you mean on Luted during a Bremen. Hey, Radin Uncle Paul, some Patonko, China, Jeremiah Metrama, Mena, Mimi Sana, some wine, and Nadia Jimmy, some case in a move me and Casa. Why would you move and a move? Say, could you? Mommy, Becky. Eti woni be mai die no na de chie na ane we so kodai Somewhere dear pantoma Mumfa ade bepa ne fie no mumfa ade bepa ne fie no emfa emayen Jeremiah nso aba Jeremiah betena se wade ginyame wadro ginyame tattoo e de ato na basa so e de ye na mesi ene e ye boja ye e wo bra so maami ada na wo sere asam na sere ade na sere ginyame na wadro Jeremiah wadro ginyame tattoo Jeremiah memo akwa ba na wo ye kasade ma me be ma microphone mo no me microphone no oh yeah amiadu mama if I say from Jeremiah baburu mu de ana asase so de we bible mu de piao Jeremiah no ginya me tattoo e da na basa so ababa e woni mu no Becky minim no Becky so no wonyi mu madam enyamia Becky so no wonyi mu no na awu akwada yi wo se nya wo sese enyamia o chere mu ye emema nyi no obi aka ne de nti aka wo de madam ta mi shia no nyim ba na minim enti obi na ka kire me se wanyim na mbisa no ka kire me se ai oni boy bi o itro bi siase oni why boy bi o itro bi siase ai fra oboni di kire o o se big joy Ono ani Isaac no yo okay waka kire me so nya na mse no ere on kan kire ne maame nanko mo ko boy no wono nanko mo nyere enkoko se nyi se no kasade obejia ti me kan no ka chem se ti be 2 weeks later na nadam fu bi oton wache na den tan we ko yedwuma ho no ti na mba menhia no ka chem se gen nyim ti me ka chem se eno me yede omko twa scan no mo we to ko twa scan no still na dem se 2 months 2.5 months okotwa scan dem 2.5 months on na damfo no kobai no mkachem say dem 2.5 months na me say baby eduri die aye say boy ni maame mo na mbayere mo kwakobo na mane to okachem no so okoe ndi boy ne so onjini say no na me say na wonya sure sa wo na na nyim dabla bi ada wona na madam
Time me who ya no me na nda biomu. Woni nada. Okay, data woni mbeki dai. Madam ni be wura. I say end of June. I be wura July mu. June mu. Kache June mu na ana dai. Enu kana ya end kula wie. June ya end. Ni be wura July. Becky, okay bra. Ye Jeremiah na wo dai. July mu no. Na so July de na wonyam. Wura di Nyankopɔn. E fa oti mo enyem so. July no na wonyem eboa. Na wonyem. Ana na Jeremiah no so kwadai. Awura. Na wo wo desa. Me nya sa o medical bo na mane. Obo ho ya mane. Me bo Jeremiah na mane. Sa wonyem. And one dey hwe no school. Ni ade. O hwe wo. One dey hwe me se me kwa ko so hwe wo a. E kire se no ma uska. Oh no ma miska. Se ko trust can me di wo school ni ade. E na me obi ana me communicate sa tam na menyim tina me pese me teachers for no se bia menyim. Some of us me se me communicate ni ade. O de nyin se no communicate no. Ei. Na me deko. Oh. Intona na. Ti ubo Jeremiah mane se wonyam. E na so no ti ase so no be ho. Jeremiah for microphone mo bia. Asama bekike no kore. Oba ka kire wo sa wonyam. Enso se wo da so gugu so nyin se no so nim sanya wo dia. Krache for microphone ko wa no ne kasama me. Madam mengugusu me na nda obat. Onze we no nya ka chem se isi de se na akoba no. Mintimi nyime ni se ene emme bio. Ana I say but so frame a e bia mitimi ni hia. Wo so ne na ne yede. Madam den time no mimi hu ye ne dem ne na nda bio mu. O ka kire wo no. Wo ne na bio mbeke no kore. O ka kire ne sa wonyem no. One oso no wa na biem. Ma me di kan ka kire ne kwan san ma ne. O ka kire na ansa na kasa de. Me kan ka kire ne semenyim. Ansa na woni na ekoda. Ka che. Na sa wo de obi ato foundation awie no, eno na apambo a. Madam anya no kuro. Ya to foundation na kwa na tin e kire me se onyimu. Na me busa na o ka no kure ne kire me. Ene no kure ndo o amfensi o ka no kure ne kire me. Tasai. Se ampa onyimu. Ena wo to aso na ne dai. Madam ne na nda biomu. Ne na nda biomu. Woni ababa mu da mpere do sai. Utimi kai how many times I want to have sex? Ne na have sex and before. Enu for ne zo kwa de do so che o mo maka. Awura di Nyankopon. Woni da do sai. Asem da 3. Nduru 3. That as a 2. No kore. 2. Beki no kore. Madam Obaa. Misofo mi se ke no mo famra me ha. Na nege we menle na ansa no afiri ha. Na no mi yesa ba me yaboka. Ewura. Wono da dodo sai. Adoso. Krache. Woso woni ni da bebre wontimi kura nkan. Jeremiah. Mara nya lukuru, me na nda. Abetra ha di ginyame abo wa beti. E di ginyame abo wa beti. Yeso person che se wo de bebo a. Kachi. Madam. Woso woni ni da bebre wono kura wontimi nkan. Ala me na nda bebre. Me kai, me no bi da bodit. Me bodit to. Woso woni ni da bebre. Me na nda bebre. Franco usu. Woni ababa mu da how many times? Twice pay. No cry Frank no da mienu pay. Na Martin so no da mienu. Na wo Jeremiah wo na ne da bebre me boa. Yo. Sofo bremu mame evangelist the grafter there. What you say sofo? Ni pot enum na tia bisa de opeso bisa ne bia question. Obaa Adwoa nyame nhyira. Amen. Na me pepen adoto nsem bi. Na ma nya pen. That magogo mahu. Wagogo. Obaa Adwoa me pese mbisa Jeremiah say abaya no so na hwe no yampa. Jeremiah abaya no so na hwe na yampa. Say fa microphone ko wa no. So nya bibi na e bi o ka chem na mu. Wo ya adwuma ben. Wo mfie say. Afi na ko 18. 19. Okay. Ya me nhyira. Wo Jeremiah kan sempa na wo to atopa.
Savo. Yeremia Kasempa, Yeremia chapter 9. Osuma ne man. Now so bogu ubo nyinsenguso. Yeremia enti dia wo ye wo fi se ye. Oba na wonyem na wo obogu so no. Oso di nienu. Ono so se bebre ehwo no yi ano. Sofo me na nda bebre. Oni na na bebre. Okay. For crack at them say minimum na gugu so wo a we nye bia me am ko to akra ndi na me fe. So for you take krom de. Nkofo say ye de me pese ntini na akwala no sumante so nkofo say ka kire me say me ya me gugu so preko. Gugu so sa na se kire ne say. E bia me dada na o fa mic no ko wa no. Kopim so be wo a na menyimeni say dem na me nyim. Ene ne dada sa. Na menyimeni say dem ne nyim. Na bia owa na kama koto akwa na me se da bia krom su de ntimi nyele enfo bi moja sa o ye de ni me yi ni kusasi o ye kusasi ni ese kusasi fo de o moja manfo ma wa ba to fa back no ma ha be ma Martin odin de say Martin o kan sembi na o ho ye me nwanwa kakra o kan sembi say o ne da 2 weeks mienu pe mienu no ba ko bia na akosai just one. Say one. Virgin, Obaa. I put it to you so. Virgin piano or better why? You can say. No, quoi say. One. Why? Into 2 is no go 2. Also, Honje. Mammy, Miss Away. I brought you with them. You heard any more call and you send a best and patch of a mic and no man, mammy. But all your flow say. Frank. Oh, Mike, who can send you? No one in the cross, sorry. What one? No, almost say, Musia Sabi, my friend saying. Pornography. Your friend pornography. I saw them near pornography. I saw them a son. Your friend pornography. And I wanted near pornography. Because that time, no, Obano Koto are not energy, no, Renato. Wash. Oh, yeah, me lady, I not so much on them lane, one antim. I can I see them with nature. I saw them one and Casamado does and warrior. No, me. Apart from this girl, no one. I put it to you, so why 6? Again, I'm brown and no more. So, again, will become Obaa. So do I send what is a boy? Pornography, ni what they are mad, do I say? When you say anybody and Madame for the catcher and say, on them, and also, answer back on Penny as I can tell. Oh, just what is 6? Maybe we don't quarrel. And about could be given so calm on the minimum. I mean, I saw pornography. No, I saw your pornography. I saw the pornography. And the pornography, you only do a mokwa na we 6 and the ball game. So for me, now, Bama, Mammy Miss House will be a bosom of you, could you 2 years ago? No, come making Santo and come Bama, within the same. Frank, Udi say 2. Udi 2. Nay, no pananumre. Anumre. Baku be alcohol say. Baku be alcohol baku. Oko baku. Oka say me kura me huni wono. E kono oka kire me. Oka say huni ho. Oka kire me kura ni na. Woni ge we go na o say ne pa na o na say ope. Awo twem na mje ne number. No twem na o je ne number. Oka ye di da do say ne fa that day na. Obaa Adwoa wonim baba ma we say Obaa ne se ne pe ho na hia me pa. Do ye pornography Martin say again ne se ne pe. Martin me pa cho kan dia asem na kire wo ntia o tia asem ma ne dai. So me say na ni bia wo ye no. Ne ye ne bi ne sen. Obaa pewa. Those no kasa do bis fire no style bi. O chinchim ne to kire wo. Ana me so me so ya chem nya akwala. Also ya che. Adwoa wo mo. Yes. Martin. Me come chance wo mo. Hey. Mama ko ga no so na mimisa no. Say Obaa mpa che fel say. Rebecca. Kasadin. Unim Rebecca so ko sorry. Rebecca no Bible no te say. Ya konya na utim ne ka kire obi so de cheche. Nti wo so de no de yedai. O de chiche no crowd ye nya boys 3 also de no unya 4 e say 4 ne wa ha akwala abako emema 4 it is sanum ye wi ebeba mu asa o ma me baako o papa bebre
enti mpese me bisa Rebecca no wa Bible mu no na onim ne ho asem se na onim ne ho asem o ho na ya oda na se eho na kire yi asem na no enye ho na me do me na me ni jun se me date be ma ba ko ba ya de me ne se boy ba ko am ni date na wo hye empe be ma wo hye na na ni subanye the other se me fa me ma tu ma hwede ni subanye na me obefa me ma tu na wa we wo mo ma hwede ni subanye Adwoa we so ye kokko kracha ko be hu we pa na mami mi so mo nyina ma wie me pa cho Adwoa nchen ho ye friend say Jeremiah odo ye ono woda na ye all fall down and answer flash cream and answer de ubutu woni bia kire ma wie all fall down and ayi flash cream ne de otale dan and answer wukuntunu ho kire because that akola hu se efe no enye all fall down chao so for de hibia ebe flash cream ne de hia flash cream no na oba na tale dan no ho urade eti ye na ye hwe we de na me Jeremiah de na ye de ya Jeremiah styles no doso wo de yi ba ku prema na ye nko wonu ko ne sai abe so moto nim so funya botre mani nkire mu mayai de hene ya maye wa lu pray Jeremiah no ko lu pray Jeremiah alu pray no oya ne se so funya botre mame alu pray no oya ne sai ben enani enkunyamode eno ye dey enkonwa nim de enkonwa awu odi utibutu enkonwa nim ne waputu akosoro nya no a wala ne wo yesa wala ne wo da sasta no setai Adwoa bra wanyem na no ya lupre no wonyem no Jeremiah na de ne ya lupre no obi ba Jeremiah so trimu odei to oba wanyem ena watim de na kunturo konyam ewa wo fie sai akonyem kware wo fie sai na afa na wo ko 19 na mpacha wo so odi ne star ben we so do ko star ben we do tin finfin no na ye eda ho ana enya da ho eye de on de ne da wo ebo mbo a anti mabre ni bia pajai anti mabre ana ya da ho anu ajeja ho wo ya no akata so na branche we dia Adwoa mi wie we ya ma wie we so de na ye say because oba wotumi fa be ma ba kwa no pa no afa anwumre onsam ka chen so oba bia wonyim bia nim be mo ne nyem na oba de ope na asem ana odi ni nyinsen ye de Adwoa kola we o ya kola bone kola ye oti we yes that day na oba ha na wo fia so de fia konyande wa na osi ye ni sisi na mu se akola we boy na wa boni di na anyo no because we hear ni dimina and any face attraction and then the back vocal and then absorbers na akola we wo mo ti anyina nya obi aba onsan or this obesa this onse wasan boba ko bi or the says ba be count on my 10 Adwoa ma arrest my case so mame na me mashafo akwaba emra adum TV so ena ye fiada no kwasam e fiada bi ya guy e fiada bi asoncha what you say obroju medie se de enim no adwoa da ne be sinne ena ye tena se ya ye de dwumadie no adum afina adum wo boil up adum ba ya mema mu akwaba e wo so na mahunu sane enioma no esi etie ai eti papa yo so fo abam eti no na che sese de na me gusu a me ma akwa aba no ai your braju medie ene fia dai enkoma ye die no eye ababa agwa 18 years was 17 years ya wo ba na wo huna kwada na papa be sinne wo ma me so si ababa yi no ye virgin na wo tren ne sa de kire be ma ba ko se wo noa and you say no one for be man mra na yenye DNA no what the be man na by friend Isaac na no ye DNA no DNA na prove say enye be man na and you say ma me na wo be so ye virgin esi day and na be mo tre ne nsa na enye wo no a ahead ya mre me ma 3
ɛna baba ya bo wo mu din a ɛna me ne wo kasa wo mu nyina wa ha we se me ne da dodo sei we se me ne da dodo sei we si sei ɛne show no ano ɔhye ti afa no wa join ye ntam kuchu ye ne akire ne hwɛ sa de nsam no esitie esi nyame che ma me mra wo so biem ada wo ba wo so oba no ye virgin esi wo se wo ba no ye virgin me boa Lady Gold me ba wo so sese na wa bi san sam ne bi ama ye mimi so ma me say I say ne ba no ye virgin no enna din na obobo elupre fast cream so fu ye bedru ho ma me nan kasa wa ye bi da yo wate de ne ba virgin ne ye so fu ye bedru ho pa se men kan se me ba ye virgin ma me ada wo ba na metia ma le ka sa wo ba na ye virgin no kan Isaac ne ka che me ma me say so no ne me da no e virgin one ka woni Isaac da na ye virgin woni Isaac da na ye virgin no what in fear be say 17 years now we are virgin ti Isaac ne breki wo enso nyinsa ne ye nya Isaac dia say free Isaac echi na ko fra e free Isaac echi Isaac echi no wan na di kan fa no woni Isaac da wie ye no mema ye miensa de ye na to so kokko bodino na na usu evra na usu kokko no e na ana ne da ye me boa woni Isaac da ye di sign asala ne na usu da it take be 1 month echi 1 month echi e na ana na usu eda wona wo da do say na usu ndi mi kasade na usu ndi mi pe e na Isaac ne ba ko pe e wona wo da ye tuna na usu da wie ye no e na afa ahwan biem Bra Martin also Bra Martin e di se ansa na wo fa Bra Martin Bra Martin mo den de oni na usu be for mu bo wo for mu bo mu mema ni bi ye nu shower dross Tommy shower dross ampa what the voice na ye bo no was it shower dross mama woni na wusu ene Martin nyina da bo mu ya nda mbumba me fo mu enu mbum na me head over bo ame ye wurade nyame 17-year-old girl oh 17-year-old girl ye ba ye busa wo so di kan me da anso na no we koda afisisi a wo say wo ne big joy da we na wo senka so ne big joy da na wo senka me bi di ba first da bi na wo senka me bi di ba first anso na we aba so wo di kan me da anso na we ni wo da da na wo di kobo we di bobo no amo mi di na wo senka me bi di ne ba first anso na nka we ni aba didi kan so nyame no ne da yo won kan no kore Medication way and son me babe share way. Na wusu. Aha but me ni kan we na the way when am di kan me da. Obu san na mu asem na wo. Na mu asem na ma me bisa. Ana de nyin na ba. Minim so say de. Wushia na wusu. Anza na wushia Martin. Ba woni na wusu dai. Woni Martin da asa na na wusu ko. Adana na. Kan no kore. Eye wurade nyankopon o kasa ya agi ne die tru atopa bi beku atopa bi de wo be ko bonsam chem Martin asema ye kan nyina asa wonto won ase adai alaze o dandan na me da bi o de me kan no na minim so bi sam say o bu so enemu asem wo se di odi kan sia no first na msina na usem dike hu ni first ansna me ba be hu mama wo tia obusa na enemu asem but onye so wata na asem na wusu no mi wa wo da jana na wusu enti mema enti se enemu asem o tia obusa asem wo wante enemu asem o se de na dike hia na first minim so Ewura me mo mfutro ngu mani so de me kona wa na me ko me sa me chi mani da ho kre ma minim so bi sa me se de na dike hia no eti woni Martin da ya nsa na na wusu koda me boa woni Martin da ye no edi sai nsa na na wusu koda ade a chi ya na na wusu ekoda ye yo na Jeremiah nso Jeremiah de o na ehwe mi na nyinse kasade mame nyinse na nyi Jeremiah de ono so ne dai acha ebrebe July sabra na onyem how many months 1 month 2 weeks
ɛna na wonyem ushia Jeremiah no na makotwa scan no akotwa awie na den na woni mema bia di kada na wafa nyinsan na woni wo monto aso no wakofa foforo ma me crash man no mo ka say ye ko nurse na nurse ni ka say nye wo modia na mo form ho agen say sa de nye wo modia enye wo modia ti we na be hia na wo hwere me ye wurade nyankopɔ 17-year-old girl akwada we ye ne de sabere nya na ma me we na ma me wonti bi hwe wa na o ma me na ti he yo Becky what good Rebecca for any must say also me kan say boys ha ba no onyim Rebecca say nyande osoro ya na still kan say obey wa soro kasa ko tin ho bu na so stay akwande o ya na o ye ya da no obi pon wa chana do obi kinu kire pabam odwan ko Lady Gold and then a man me upese ubisa wo mo mafokra chese asem na agyemin sem asem kakra mpese mbusa batan otwe in a way me blame ne kakra sansa oya batan said ya wusi kasisi ai say okochi ne baabi na wabo ne ade megidi say odi nyinsan ba ide wo hu say nyinsan aba na obusa no bitisa na ebra oba no soro ye na obi ba hu ka kire wo say de wano asama wo kan before then na say oba no na one ne nete na odane dem na woda wodem anya bia mi musa wo ne na tifie na ho na de debu a ya na mkwa kwa adwuma na sa de sama dan fo percent me da ho Uti bi da baby. Na waja obaba no ho. Wadaroma papa so ho bi. Obaba wo fie. Wow. Opapa wo fie. Ah ware no eda so ewo ho mumienu. Me poche opapa ndo mo mi ma na je se Dabi o ma mi busa o ye. Wo se papa no wo ho. Oh ho pacha. Ah woni ni nyina ne ababa wa na tifie na nso bibi nti wutimi koda baby. Ese bi wo me kwa adwuma madam fu besias ntumi da ho ade cha mama. Oh, me efabi no, me blame kakra. O papa ka che me say, me kan se me ba peni papa wan hwe me, enti di atom na me obi ntu no so na me ka kire no. O papa ka che se me wo ntem. Asema akole papa gina o ka kire akole osu gina ka se me wo ntem. Asema anka me be kan no na ya stigma bi a wo waja to ho. Wan ka sa wabra bom no stigma bi a waja to ho. E na e trend aba wo bai so. Eno nti no, enti na ma me ka se me blame wo no because as o bad time a wo wa ho bi pain. What will be pay you? What problem will be paying? One or be one. Me ba penny ba one to me because Oba penny no a different father, right? And I was a different father. It's one show you obey the same trend in Obako. Or no super quack who says when you're fefe ba kwama. I hear your back a cry, fufro, and subeba, and chakra. And not and I make us a make blame you because that's a bad idea. Who shall a buyer to say, oh, my semi poucho? And your panther for my horses. Your panther for my 6. Mamma do I say? Mama no. O manyi se we na we na epanyi. Panyi no we SS2. We na epanyi. Panyi no we SS2. Onu na. Ana we SS1. Hey my goodness. Afi na we JSS an ko be kwa SS. Afi na we ya we JHS. Ati na onyimi na menim tafo na be ka chen sa akole enyim. To mo ka kwa na me gindi. Mami mummy hwe ye manum ye because say nyoma wo fam no say ya na wo be fam o akura wo afi no we jejes afi kura no be ko madam I won so ya akura ba ne ba wo na wo tete ba mami me srew tie me anya na ne bra bo na akwanyem no mami tene bra no so wo fi mami say be mai kasa wo say me na me hwe na akura so bie na no akasa wo nya bibia wo kwa enti wo ne papa no ma say de ne say is it your responsibility and abofra Jeremiah ona de abofra ba wiase ono di obey otu obey I am responsibility and to say you may be chia I am more awofo no na mama sa anwoma ne ba Lady Gold right aje wie what for your bad what ya tie nti no nyoma bi sei no ama wo boto pa Frank mamini camera wo so yesen ke pese ye die ni ujitum ana ye nya akwada ne ma wo wonu se akwada ne ye oba Abama na se mbe die ni se mbe microphone fama no ne o mic mo no bia sa akwa ne se me die but pese me ye die ni sa wonim se akwada no wo so pa sa no mo kan na ye sister na ye die ni se de bia nti ase beba yo fama Martin bo microphone Martin would tum sakwada no your ba na yenyene ma so so ne na da me ne na da
kasade Ocho menenanda na akwa no so nyame ba de nti na nya wo ba onye mfofo no won ne dai obo wo bai mene ma mo ba na ena bia nso ye na mintimi mu ze say na say ba me dia bigina so ne say mene na twempno 2 weeks ti koko trust kan me expectation de nkam ke na ochi me no dia ka ye metena ha by 1 month bi sa da so de na me no da kura ndi 1 month no ifrin fa ne ba ani amfa ho ti ma wo de enko edi ne ze ko edi na me ba maji moja de yempo nti na ewuti we nyina wonka na wutwitwa ntoto no so wono na be se wo pe ati wo se gay na be se wo pe 17-year-old girl wo so wono be se wo pe but you team you aha bibisa ne se yin se na bam so be ka no kra so hwe na so usura o ma menyi manim kire ne ma me se me na ede enyim na me hwe akra sa akra ne ye wo na so wonyina e ko ni nyame ba e ka ma bo nyina the papa ne ba e be je obitua busan sa so ma nka o ponga ko ka kire Becky busan Becky e no kre Obo. Hey. Oka chere me say ntia de me nye ma de me serious. Obi a ya yi on. Wa fa de ne so mkoko yi nyins na gu. Me nye serious. Enti se me nye serious o obejai amama wo. Ama onu ankasa ahwe me. Me si nye serious for abortion. Amama e den. Onu ankasa ahwe me. Samo kan. Kache, nothing. Wo se nyi se nya wo dia. Na me dia. Enti enye dia ne no. E dia ne na wo dia dia na abaye. Me dia maji e ka ne ma. Me mfa se so sewe obi wo so obi pa. Be dia ne na nya ono a. But to me ye na say me ba. Maji e ka ne ma me abo. Ne atwa. Jeremiah. Wo dia onyimu wie yi na akwagugu so lasawa. Ati Jeremiah dia lasawa. Oba nyim waka kyerɛw. So na ne da. Anu plain sky na wu jam wan kan kire mi yo wan kan kire wan kan kire for microphone ko wano wan kan kire say onyimu wan kan kire so onyimu Becky wo ka kire so onyimu na wan ka e ka kire madam ko no ka kire mi so onyima de ntiam ne beda se mo edi anu o hye e bi anu refi no the refi o my friend wo phone fa phone to silent ma me empeke ko wa silence wan ka kire wo say onyim tina na wo so ne ne da na ne da wai wo dan tina ne da wo de meboa hey awurade nyankopon awurade 17-year-old girl wo ma me ba ye wo se me ba ne virgin man wo di kan e ba ye die ne no wo se na me suro nti me ne da man fa nwum because na oye virgin na chi me ma 9 sofo dia na opeso ketwa to na ye programs manager so confirm no teaching hospital akwada na no ye gigi scan ti ahono no ye be ko ti kwada idie dia na wo kana ye nko ho first bear man na so otufiri mu wan fa mu first bear man wo mu mienu na muni mu ho dada na da be me kire se mu mienu amote hwe muni mu ho dada na ozo da bi muni mu ho wo wadi mfie sei wo se ya frose Frank wadi mfie sei 24 zi out o ge Misia de mnige kanokre o ge kanokre sia de mnige sisi ade wunige sala na timeni so atewani so we dia na mana atewani so ana tu betumi aboa ma wa ha o tuwo sisi ano se in case akola we awoda na so ebeye wo dia obeje acha obeje no afa ho kan nyina okay mama mimi sa we so me pa cha o mfi sei 23 o 23 acha 23 o tuwo wo ge acha no banete wono obanete nti wo yusu we no na wono obana sante na midi ana nchiremu ya chiremu bi bo nka no kre nti na me no obanete na wono obanete na na usa yusu we no memi acha wono obanete na kwala we edada no ho kire wo ne san ya wakono acha ana mvese mi chiremu dabi o akwala we wo so ne se ope ende waka odi oniama bi o ye kire wo ti na wono obanete ana wo sa kwa asore wo san kire pornography wo aso dem ho ana wo san riwe so ka ho oji tum se meka so ye nipa boni ni ana se open ma obeti ase o me meti ase oti ase
enti sɛ yɛkɔyɛ DNA na sɛ yɛwo de a wo nso wobɛgye atom moto wura Jeremiah chapter number 5 verse 6 atopa beku Jeremiah dia wo de wasam ya mwa wo Jeremiah me pa cho sese no akwala no da ho no yɛkɔhwɛ no wie na sɛ yehu ne papa na ne papa sɛ obesiw sɛ ne yere nyem na wo ne na da gusu a ogitum sɛ ubetu aka ana ogitum sɛ oba nyema ye ne ne na nti wabɔ musuo nti sɛ ɔde wo fa kwan bia so a obegya tum sa oh dabi onye ntum sa Jeremiah wo ge microphone ko no ya ntwempena o ntwempena ja sa asɛm na ɔka na wendie na wo ye no mana mi say da mi ntwempena o ma adwin ni ma so biom say there Obaa Adwoa ma wie Jeremiah to we on kan kora nkyerɛ ye so de besia ye de besia de no ye bɛyɛ na ye wunu no kora ewo because case bai si ye de na ye bɛyɛ dai ye wunu no kora ewo mu ade o ba ma nye wono a ese mema 3 ye nyanye wo mo de na apasa uka madam se ye de ne wie na ye hu akra no papa aka bia ma bo bia so mbetwia ka ben no wabo hwede ya waka krache wo mesike no wo de ka ho me le wansa no afia madam so mana ka ben no wabo Obaa nyem wo ne na me na me nyare o me yare a e de ma Mr. Aglabe ka bi kira no krache nyem wo ne na da again no kwade ya ne ya no so o sin na no kra no o again no so wo ye ne every pray no so against is abomination so Obaa nyem na odi ni tu bebutu ho o sa baka sa wo ne na da wo wi a obesa aje usika na mam bisa no o bisa nde akonya be mo na me de wo ko ya ye ko bo sa lupe akonya be ni si akonya ndu dem na juma be na oye so wo mama me wo mo wie wo se akonya na ide o bisa akonya be akonya ni wo dem Jeremiah fa mark no ko wa da wa hene me ana ai paso empaso eye twaso maame mema no mo ye nan de hin na dem wo hye Jerry Jeremiah me ka kira sama Jeremiah mama sofo mama sama Jeremiah Jeremiah na mo hye awura bia atopa bi de wo be ko bonsam chim abusia ye da mu nyina ma se ye de dwumadie ne besia ye be ye DNA this case ye be ye DNA na ye hunu no kura ewo mu ne fata se ye no ya na wo se ye ne ye pe DNA no be cases na eba no ya nye DNA ye dwuma no enwie peye ye da mu nyina ma se na ye fiada wate ase na se de na me ka se akwada na na ni ti na ho no ye toto sere mo wo ma me de ne ba ye charity ya mu so ye mu say yenye na kwada surgery no yenhwe ne yemfanye na kwada no wonto no edum pempensuo bi be mene mu ka say programs director Mr. Fifi Okran or Konfanoche Teaching Hospital say on the current happenings about akwada no e na se yenkwa homa no so na ye ne okuku seku ye ne no eni nkomo hello Adwoa na bakode wo ye papa ndanya miase Minister, it's you for a person who dear. I see a banner. As I bring no say, me confanoche. Something last week, we had the course where the Bomodia at the Ababa a branch and I saw Korana by confanoche. And then they said Dr. Baconsa or a neurologist. Dr. Fian Colano Moyari a year, hydrocephalus. My Oceana, and my bedroom head in the coy, a woman, and Kola almost that situation in your housewoman, a buying a home. And see, a bread my doctor no, and my request form said, a planning a scan, on your CT scan. Nonye MRI scan. Hold on, mess about so say na mene wo ka say current video sa echegu wadom TV so bra kwakwanfa no che no wa wono akwada no ababa no be mo ne wo sa akwada no na wono anso papa akwada na nkasa
ɛna mahu sɛ ɛtwa guo no woba dom tv a wobahu sɛ video no ɛtwa gu saa baabi a yɛde akwadaa no kɔtoo yɛ awurade akwadaa yi ti yɛde duru hɔ ne ɛma no special place ɛna yɛde akwadaa no to yɛ ɔkuku ma yɛmmra wo so sɛdeɛ meka no nti yɛtu saa na mo nyina mo yɛ scans no nyinaa wie but deɛ bɛka ne tenten ne tietia ne sɛ abɔfra no doctors krampa mfa mo nsa anya nka no ɔyɛ scans no ne adeɛ lab test ne MRI scan ne ade nyinaa wie no sɛ ne memenda no anwummere no ɛna abɔfra no yɛ nyame dea nti na meka sɛ no yɛwɔ kɔmfa no te a yɛboaboa yɛ ho na yɛakɔpa kɔra no baabi ne yɛde no asie nti yɛba kɔmfa no kye nso ɔmo ka sɛ ɔmo ntumi mfa ne ma yɛ saa meyɛ nkɔsi akwaraa no ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ autopsy na ɔmo ho deɛ ku akwaraa no afei ewie sɛ yɛkɔ police station ɛkɔgye police report ɛsɛ sɛ yɛkɔ court nti yɛakɔ asokwa court yɛakɔ so police station akɔgye saa documents wei nyinaa coronation report from the court district court judge no waskwa no ɔmo nyinaa sensan bibiara wie nti saa bere a meka sɛ deɛ afei ne agyina kɔmfanɔkye mɔkye anim hɔ no ma aka sɛ yɛbɛkɔ birth and death na ɔmo so assign ɔmo final one na ɔmo ama yɛ permit a akwaraa no ebɛtumi na akɔtafoɔ si na yɛakɔsie no nti akwaraa no ɔyɛ nyame dea na ne tenten ne tietie mu a na kɔsi nti deɛ ɛwɔ ka kyerɛ tiefoɔ ano sɛ akwaraa no yɛ nyame dea abusua yɛante asɛmpa awiai nokwasɛm nkwadaa yi kesisi na nkenim sɛ yɛde no na ɛkɔ na werɛwosɛm o ɛna yɛde aba bɛgya yɛ mu ɔya sɛ ɔno no deɛ na doctors no kyerɛ sɛ ɛyɛ severe hydrocephalus nti na ɔwɔ chance of 50% surviving 50% ɛyɛ sɛ obɛfiri mu nti deɛ kɔsia no na no mema baako free Canada also Obaa Adwoa kwada na kosi sei me pesa mete because said the car makoma no me bompa ye ma kwada nde bia say nyame bagye ne krasi ho mama ne asie ni o ne asie the final words me kan say em say abusua ni di araho ye bepe kwan bia nso ye betichi omre na ne maame no o he su an o su bebi resident na Obaa studio ho onana ne saa no ya he kwan betimi afa so asset your map na die ni je aba omunso ma brabo nti ne wo ha no na je ndamase autopsy na wo se wo mo se je se wo ya autopsy ansa na yesi akwada no bibi wo wonti ana asesai wo se ye nipa ho adwuma na komfanochi hospital esan medical school na emremu no so bi wu a hospital your processor ye de nipa no fam this process is nyina even though akola na 7 months baby no as I saw them go through that process nyina send na dachi assembly obi ntimi meka say oh akola no wi krampo yanya na autopsy yanko police station yanko court yanko death and bed so at emra wo Ghana nti emra no na ye di super pese de confirm for no chi of say in this no eno na ye di super nti eno aso na enam pepepa ye de hwa kopa kwa ne krabia Rosam ena ewie yatie no kwasam mu ana mo hwe ni mu wa wuyi kapresem poa akwada ya ne tie huni ya na anu ya jeje ntoboa no no asam ne yekan yo ya afofia nto ata akwada no wato na anu mu nsia duo ya werewosam ye programs director Mr. Fifi Okran mene mo kasem prempre o Comfort Teaching Hospital ya wo hwe sede anioma ne sikoye ene ade sede wo ka no doctor say ye be autopsy ansa na ya barrier akwada no final barrier no wo mu akwakosie no nte ya rewosam wa na da wakoma so se wo pese wo sa akwada no woto no ne asie ni enyina yenso yakomam na sabi enkwa kutade a owo kutade a enkwa ontime nye ai eti no Mr. Fifi Okran ye beda wase Mr. Fifi Okran oyo ye beda na CP no kwasam case we free that day one ya kwada no ye gigi sikane ni ade de bia wokokon no chi wo ba wokokon no chi wo ba Fifi nyame show no kwasam with our help one ye general manager or Fifi kwhwe de na sie ene ade akwada no te sai de bia no discussion is ongoing sabe ya ye be hu sakwada no ne ho to no wanya pomuden
na so sɛ de mekae no owu kutade a enkwa entumi nye ye ma nyina ho ya akɔ enye saa na nke hyehyɛ no na sɛ de Mr. Fifi Okran ekae no monto boa kakra ba ti akwada ne maame ne ebɛhwɛ na yama ne setup kakra na agya wode akyekye ne wure eti na kyese ne ɛwɔ hɔ no yɛda mo ase pii Obaa Adwoa ɛne medin ɛnhyɛ kra metwa me ho kyɛw makɔ akɔgye enkratoɔ na ansa na metwa me ho no ɛyɛ Obaa Shako toothpaste ɛnie saa toothpaste we mi se wo hye bia ya tobi na ɛyɛ kama ano nam ai Obaa Shako toothpaste pebi neto fechi wo se etimi bad breath aha enti wonumu enka wo mu a ya na wa use Obaa Shako toothpaste anase OMS Shako toothpaste OMS Shako Abostic LPMs munya remina ade ase na mentoa so Obaa Shako toothpaste na bibia etumi aye kama aha ena fei Obaa Shako aye lemon toothpaste no na eno so no de chi wusia bibia aye kama eno ye for teeth whitening tikai na ehya ne nso ukodwa so a ya ma wonsa enka bi ofosu mensa ensans ena de toothpaste mienu nyina wo mo e de abadwa so wadawro ebi ananga do tu won kran baby ankran de baby ani ho ya wunya toothpaste bi ento wo kumase ha me pacho from number yi Kajetia Dubai, shop Kessia ho, and a fake Kumasia, Adeka last building nimu, Opsi Solid FM Dynamo, Wamo a shop Kessian so ho, from number 0244 710306, 0244 710306, and a face 0243 814 661, 0243 814 661. Facebook team ningina, make kind of messages, no. Na me de amamu ai enti no sana etie me pesa me kwaje nkrato tew e wa boss ko na me sign e ba me ba ya Facebook team no me ba be kan messages no e na ma twere gumbebre me ba be kan kakra bi a metumi no na yetumi ato adwumadie no eso ye da mo ase me nkwa abosik Obaa Adwoa na wo ye papa ene de che kuro ye o che kuro no kwasam eja de bi dam wo baba ko mema nan engugu so no kwa de kumi no me kwasam abasik so muma ye na lampa ye bedwa e wo panel session so na abedu ha no so de ya yetena se ya to adwumadie no eso me da se na awia mi enko mpa ye e wo Love and Counterfeit Work Ministries na ono What's on this channel? Okay, and I'm checking my sound from. Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what you have to say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not true for so. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM, Ashaho, a bassa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this council, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship
work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Eja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Number na betumi di afaso anaso betumi afre yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wohia bia betumi di afaso ne wowo na ode amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some from Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memdaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me. And I'm a fast and discount. I didn't what they could see with business in credit discount. Oh, you're the buy and so I make a won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now, okay, tap send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM. Ashaho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada. Yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo right. I want you careful, pa. Because I am going for the entire family. Yeah, we move free. Now, when him, my kind messages kakra, my kind messages kakra, and the Facebook team, my dear messages to the term, way free and me love blessings. Was it how can a girl of that age be sleeping with multiple men? One, we know they feel it. We know they fit. Hey, well, so every Nana say, if not DNA, lots of men will have been taking care of people's children. If not DNA, lots of men will have been taking care of people's children. Messages na ba be gumbe bre. Where was it?
What's it say, guys? Please, and Nana ya si follow me on TikTok. Why? Okay, yo Nana ya be say and then no ya ni abre. Actually no ni follow on TikTok no so messages na be gumbe bre na na ma bat mo Irina Sabia nom humble extravagance. One mu nyina messages no eye bebre e na baba be gumu. Yada mo ase ma me ko panel no so e bre se me network ni mu ame. Enti me ya messages me enroll up. Yes, I can make kind of bramamu. Be my main court panel no so men come my woman qua babre semuno. Messa bekan kakra ya babeka huna etumi abwa. Now happy birthday and come my former sales manager. Your former sales and marketing manager in Nhyira FM, Love FM. Of course, multimedia, Kumasi, your former sales manager, Mr. Isaac Enchi. Yeah, the donor friend said, "Good day." I will get it, and then I would happy birthday. Get in that's one happy birthday and call and farmer Giddy Ura Isaac Enchi. Ura Isaac Enchi, a former sales and marketing manager. Yeah, do I see Pebre? Let it go to my memoir kwaba. Now and also why fair. Wipe your dress. That's a pa. And anything. Ever chair a chair for the former training, and that's somebody more do. Yes, Adwoa and Samba and not there. A ducham. And then cry the generation with Adwoa and some quaba. I mean, to move a gun was shark. Trouble. I mean, quaba, so for penny, evangelist the crafts a day. Because some missing the form. Because I can't crazy the pump. So no one I just would you. I think what I'm with the Sojano. Some more baby. What was son was sorry, Cassia branches. See, I'm a baby feels there or evangelist. A drummer good in arsenal. People don't know. But yeah, Benny let it go. Some women are my evangelist. So they make a generation when I know a drink. I know a drink about time, yeah, papa, yes, sorry, you know, said they be a mechano. Why, Baba, was surasi. Nesuru now was a see where we're born near, and ye, on Feria dear. Nanka Sabi, dear air coffee, I would see TV so. Now what's here now was seriously, you can't send me and I was you can't send me. Just what the name Bunija. Adia, why you know, she doesn't see any reason why I was on or Brandon wants to cry. Who could talk that way? May Mamma just be a 1 year to cry, be a not for a toatubano. Mamma so only a year. And Mamma, I'm this of Bobano. And to tia, or no friend, dear, na brabo munsam, but answer or yard a man and mano, did so generation to generation. Dear firmness, ha, na baba, you obey. The same man, nine. Ye would and a banny a day. I ne is Shrabba Hoka. I bet say, Sabi, or Bensi and I say, one high, I assume a Senedia. When you are a boomai, or mine here, when it say, I shan't say, you better not know my way in Abaji and some. And in my time, no sorry, Waka. About running Natifi, also sorry, I'll call that baby. Or be also no know vanity. Oh, about time, no to be called that baby because who said, I don't even know. And to one up here, about the one. Where they were Tiaba, Amana, because when it on it about Tony, I'm sure. Okay. On a bunny, fine. It was also or children and you may be not what you're because I saw a woman soon and a matter I need to soon of Frano. And my minimal because I'm brandy, I crack tried to be cut on the show. I mean, dear wool parents, you know. Oh, yeah. What's that say? And see, Obaa banana, I would do a so be an papa said, dear. I want an eBay, what didn't have for, I would do a baby as a be an papa. Joe. Mammy, now, so for dear no, I say, come here and send me your stretchly. Be a near your cranium and Beman, because our Baba was a virgin. Because Bemo de Cardin by you know, dear and a puvu, no. Say enye bema na Isaac na and what the three abba actually na me bompa say enye three ni mu baako na omo nyina no so oba na oto no do baako oh yeah
Odo ba ko pa ntina ye ne de ye na no wonya oh kokko no wodo no pa wonu ano pesenka imi ye show say obo mpa ye say akoda be ya akoda be ye ne ba the way onu ne kura boy ne si di nkoma de o se mfimfin amati ye ni abre ne ho a onu ye matured kakra nso onu we ni age na onu ye matured kakra nso onu oni mboni a onu odi a na be mate no 23 we no kokko no ye ni che we ka say onu no ye bad boy so onu de wanyini onu de o pese o che say onu odi no odi no ho martin obi o chere choreography yes wasani obate make kan ko nya no ho ade o choreography na oguso choreography what choreography no enti ene dia asam no ayeden asam no ene case na move mi ankasa me ti wanya na me ka cha so for say in fact me ho kura wo so me ho wo so because all your batai na wo hu se sa nyoma we koso a me kuta maya mensa no kwasam wa ya de me kuta maya mensa na me share the way aboy ba what to say 17 ebe penyi o 18 and she said 17 say ne ma me atimi ahwe no ama na ko e wo se egina yi about time me sorry na ye hwe ye maye because enye emema sabi efia emunye na ema enkura ne to ye to o ma ransa mo omo nante basa sabi de o ye nhwem omo sabi na school ko no answer dan ko ye no enu na ekofa sa anyoma nya ba ntimi mi ma me sabi no abofa ne ma me anko school ya sa no de hwe ne ba ne sa abofa no school ko no ense da anko ye nti woni ne be ne nanam sa ye piepie o matiko kopa bi brafie na fie nye ye be piepie mo frɛ sa be kakra na ewiase adore manko a bible say ye woni ndore de na we de ye hwe say ye wudi a ne ye responsible for them yes adia emwa Lodina AGJUY Adju was very educative. Our message Lodina was very educative. Mene say Nana Mapia is watching live on Facebook. Aya Kwaku Buatin is watching live. Collins is watching live. Nyami Shamo Nana Ya Adams Mariam woman they are watching live. Emi Love Blessings they are watching live on Facebook. So my Abadwa papa me dance nyame nhyira tiefo ne ahwefo nso amen Abadwa mache asem na dawonum mache mu miensa ba ko me de so bo maame no ba ko me de bo oba no ba ko me de bo Ghana so be mu ye evangelist na dabi on dia akoso TV so no Obadwa dabi o ya ti Ghana tete Ghana Kwame Nkrumah Ghana no sabi obato o TV so da dabi da unu dura sabi onum awudi a onyam da dabi da so for me hu bi da dabi o ya ti Kwame Nkrumah Ghana no unu sabi mpedi asase won se TV so ya kire se we star we any no be na ya kire ana ya kire adura wonum a obakofo adura wonum a ya kan say Obama obaya bema Obama beya de na minim say Obama na mu ya de a wo de kodo anansa wo de kotutuko I don't know so be sa wo mo njama me ma gusu sa me say but 10 years can Ghana for me nyina be da ne ma say de wa wale kura fanuro de wa wale yes pesa me numa duo na mama ma no so muka ho bi obeya dan yere say akai we na so ye be me ti be ma no so pesa o che so ye be ma no manu bino ma so fu tu jan me fra ni sa won ka ho a we ye obeya o yere dan nunu na so achi fansa fa ni dodom ene ne na mu nyina no we na so ye be no wada ho sa dua me ka me chiro oh na wa ko dia chiri ti se ba ma no madu be wo bre na ye ne dai oh so da ho ne kwasi mintim enti Ghana mente nyina no mnuro enti onu madu a wo padura obi ti bi se ne kunu se me ranti anu ni emu oyo obi bo tu bi fu mo da ho so wi anu akata so me kam chiro wi akaguso enti se mante ni nyina do mani ndro abrante na mana do sen bag abaya nso se so maya Ghana maya na hunu se udi a wonyam to nam no wapo no ho I am telling you first said na amaya sitia ana maame no te ha no we ni pa boni ni pa abaya na maame na me pese me kan se mi kire hwa we ya maame fo na sabe producer
ɔno ɔkɔ away nti so yɛ den kɔ away batan bi ɔyɛ responsible batan no ɔhwɛ sɛ akwala no wadansa na ɔno wa de wada the person ne ba si esi ne ba yie daakye bi anani yɛ den ɛwɔ ne ba ho minimum Obaa Adwoa wakɔ school nyinaa awie sɛ saksa akɔyɛ immigration awie nyinaa na wɔyɛ adwuma wɔyɛ virgin Obaa besia virgins wakɔ wɔyɛ wɔ nyinaa awie na so na nkola na aba minim ne wɔyɛ ne dɛkyɛ na num maame no mfa no ho maame ya wɔto asa kokono akwala we akwada tia no ko bebu ne pa wɔtia ne nsɛm ko akwada nantie nyina so wɔ bu ne mu ɔsɛ yɛwɔ atutu nantie wɔ hɔ wɔtia ne wɔgya ato na gum ansa na wɔpagya mu wɔtia no ayɛ dɛ wɔgya ato na gum ɛtoɔ no ɔmdu baabi a mɛma wa na ɔmyɛ saa nti pornography na ɔmyɛ na so da mu ɔhu yɛka sɛ hurihuri a wobɛhu sɛ ohuri a ne to no wo so koro bɛhim ne sisi ama ne to na wo so ne to na wo so Osa Berman, Martinica, on pornography group, but what should get it did mean that again a panel. Also, graduate to the word is graduation. Again a panel who saw ye. Obaa Adwoa. So for the virgin sorrow. Ni hu to obi asa dwamafo virgin have virgin soro a ni hu che obi o te adum tutu na virgin soro de se wonye bi da e ja ba so ni dem o se aduane bi ada na woni bi da na obedi bi asem abeso eso ni dem a virgin wo kwa wan wan te wase da virgin perform virgin o se bi so mo se no so virgin wo ko fa bi da virgin asofo akuya Adwoa wo so mu de wo be sia ye wo awurade nyame enti akola ne maame na ni akola no ho wa ya akola ne se on say this boy maame wo tia akola keto we timi ka se boy we na him school you have to be ashamed of yourself what you how ni mpena just a small boy 17 years boy shame school I want to pradia ana he oba school that just akola ne benyem that you say maame na nkasa no on tena fie o ono okwa we ni wajja akola no wafie ana Adwoa ade we hu pa se wo no baba ya ate na wodi nkomo bi ana se woni obi ye bibi e fa sex ho mani hu ono nso obako try ahwe fam ye tie yes won se ma me ntumi nka abaya na se thank you ono ana so so abaya no so kore pa odi abaya na ma na abaya ni disguise den aba oh abaya maame no akola no koba no disguise den maame na makola no duro mane no na we dia to fa ho oh yes oh fia odi here from first one baba ni no meboa baba ni two osako Martin no meboa osako kokko no ho osu ansa na oba Yeremia ho enti na dada nyina wanyem aya sem bisa ho how many and now do I say one more than buy and some so virgin thank you maame na ba no ba na bro na kola ni dia wanyem ana we de eto aduro so de oyusu cha na fe no ho aden age e no ho je sada aduro no nya adwuma biem so for kwada no 17 years oh na so we 30 year no 12 What's that to panas no what was? Age mu ye sure say no crazy 17. Me sure 17 kra me sure 17. I never wonya 17. I be ka 17. Onya 17. Jesus no kwa no Obaa Adwoa ye dia na ni wi amenti ase on fa ne set ne mra. Okwa SS no otwa ase. Obaa bia abaya bi ototo pan wo a school mu bia ofeli. Oh, na maame waja ba a nice lady. Amanfo benya nurse fo wo mu fie ebenya ayeka ne say immigration fo wo mu fie no maame wo benya de wo benya abontre abonfo abonfan no so ne ba pani papa wan hwe no maame kasa ono ne maame foundation no nko ma no so na foundation ni nyina nya ye mpeke call so kakra na nkola no so aba no na dey Adwoa emrante na aba sisi mu den 20 ni kotwe beta omuti bi mesen no anioma we nyina ma sisi mu den o de fra ba ko de sai ye fra ba ko 20 ni na de to so koto beta koto de koto beta na de beta aha ana fawo ana na moto ijo wo details fawo ampa ana mo ko ayi baby mo to nsa na aha no
watɔ yafrafra na wanom baako nso yɛfrɛ no tu kyekyere awɔ dra so ɔmo kɔtɔ a wɔnom a no akyekyere ne bɛrima na no baako bi nso yɛsɛ baako bi nso de wo bibi bɛtu yɛfa no wotwa bɛtu sɛda prɛse bi so no wɔ nti sabrantɛ kɔnom bi na ɔbɛsi so adwa bɛgya wo kunu ɛyɛ deɛ wɔ hɔ ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ no street ne so na wadeɛ wɔ hɔ wɔyɛ sɔfo adwom gu ne nase so street ne so ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ na wade yɛ asɔfo ne anim paa sɛ nsɛmfo na ɛyɛ dɛ ɛkɔ so nso yɛde asi adeɛ so wode si akɔla a ɔkɔsɔhwɛ kyika kyerɛ no mani hunu so baba ya do level bi akata no sɛ ɛdɛ ɛti sɛ na implication ɛdɛ ɛwɔ kyerɛ nie that's it amfa sɛ sinsi akɔla ohunu abehu sɛ adeɛ bi ɛdɛ na me maame de ɛdɛ obewi akɔdi enti nyema bi wɔ hɔ a mo mɛyɛ indicate adeɛ baako ɛyɛ me ayi crack n sɛ yɛnnim nanso yɛnka wokɔka yɛ si asɛm bi wɔ a yɛnka no bɛdwam na yɛnka no wɛ yɛka he ne yɛka no momi awɛ nkɔla ne yɛ na fe sɛbe mpadua sa nneɛma na ɛkokɔ so wɔ tv so no sɛ yɛanhwɛ ne yi a adoa ɔn sɛ da no 12 years nkɔla ɔmo kɔkum obi ɔmo ne kɔdi sɛ yɛtia hwɛ sɛ nkɔla yɛ program sɛ yɛ no wɔ ha yi adwa hwɛ program yɛ hwɛ nkɔla ɛnyɛnyɛm nti daba no wate sɛ Ghana panimu bi tia ka sɛ akɔla wei de defilement nti me kwan bɛbam bi sɔfo akasa no kwasɛm sɔfo akasa papa evangelist the graft adae wɔno no wakasa watu gya no lady gold nso ɔsom fa ɛde ama yɛn meka mo sɛ no mmiɛnsa na kakakra ɛnya mmɔɔyɛ bɔɔyɛ ama mekua ɛbɛsom wadom tv yɛwɔ azoye obesom ho na move discussion said de bia ye no no wo de atoa so e de ama ye na ye fiada e na ye boja mu mi line ntomo mame na me mpeke calls ne kakara wate ase e na ye fiada na fiada ne am ye jagu mu saa e ye wo bradwumadie nti no nyame adom adwuwa da hey ampa ye beja e wo braso adwuwa da obra at 1 donko pepepepe ne atrase no mienu na adom tv asom wato dwumadie na pete wiase afa na nyina na ye kon sa team ni very solid midin de Obaa Adwoa sene munim dada no obi abaso ye ne no eni nkomo hello Obaa Adwoa ma ha me jo so papa na dia langa Adwoa ma ne no kore yo ye de nyame asese nyame de mo nkwa kyem that's na ewiase na ye duro no ma me se nye Kristo a bibi papa bi animo da bida hwɛ abaya we ya onyanya 20 years hwɛ mema wo sam line na ebedru baabi no media ya masem sɛ onkɔbɔ obi bayie abrabo we ya obo ya anida so ben pa na osusu sɛ wɔwɔ ɛna mema no so ɔmanya ade afuo nti ya dwene no yɛn heda ntena sɛ nwene ɔma yɔ ma gye sɛ ɔmo kɔkyerɛ maa no na mo ankasa abrabo a mo nnamu yi mema miensa na ba hokura oye mabo ansa dia wo gi obi enyinsa akɔhwɛ no akoda ketu a wo twi pragia wankasa wonyini no ba bia sɛ nkrɔfo sɛ menyina menhwɛ no wonyina ma me nyame hu ye mabo niema mrante ne maba wana famu na ɔmo ntumi ntena se ensua brabo papa bi no sɛ edu be 10 years time ne sɛ wiase ne wo hɔ dia minnim akse de wiase bi si aye brofo nyame hu ye mabo nyame nkam nyame ehu unso ye nyina ye mobo aye nkofofo so Lordina Agla say God bless all the panel members for great discussion. Nana Yasi, please let's not blame the mother too much because this generation is something else. And also dia work no Nana ya was say eja dem Nana ya hit na no hwene ye nkofofo so hello Obaa Adwoa ma'am me wudi ni baby akasa free me pacho me kasa free ya my entio ma me sewa Obaa Adwoa mame usu be ye die ni dia je so kofa kuro mu wo ma nyina o na dia ba na dia moa enye wo mu bia o ma me nso ne hu ye mani wu papa ye nyina ya ba tan obe ka rehu sam kwase asem we oti e kire sele ne ba na gu ne maame na anim ase abayewa we be ma obe wa no eje so okofa mem ebe ma bo hu be num watimi ne nada 17 puni na benya 20
And that is the idea, Pao. Ha! Obaa Adwoa, uni nyamenye adwuma. Meda sema me mo ya masewa ai no wafra no yenko yentwa suonko abrochire. Hello, Sofu Bright. Hello, Obaa Adwoa. Papa me mo ha ba Nhyira FM so. You so nampacho ho to say. Nyankopon adom Amsterdam, Netherlands, what to say? This adom aja say the yewura wiye do say the emuye. Mu rewie nim summer time no kre. E ba na sa na bibifo na ni age. Ai, Sofu ma yentie wawie yi. Mechia Sofu panyini pa. And Lady Good. And the big mama and mama. Debi. Obaa Adwoa wan hwe a obaji wani so. No kwasama je awie na mte ho no. Mi huru bi da. Virgin alangajwa pa. Hey. Said me mami o kasa twa mu ko yesi wan hwe a Obaa Adwoa gise ba bi akora ne tie no saa city no otiso de mu kofa ho mema ni nyina ba yi o mu test o. Hey. Akura 17 years Obaa Adwoa. Hi. Na o mami panti, Mrs. my ankura che bi no na ya no papa no class oni mu hwe papa no timi de buku no agya o mami no kra na o se o mfa ankura no ko. Papa ya 17 years I will say mami wo se obey ye virgin. Nti de wote wa obey se mo keka na de akunya mu de alupre on de chese alupre mu de onu wa call enum na chese wo tu na mu wie mu Obaa Adwoa mami fancy ne wa mi pa bi wo mo akiri bra mi chia sports team ni nyina na ensema na de wo de abai de asem wo de mi Obaa Adwoa ma tie program ya che mi nti bi da Obaa Adwoa na mi hira pa no mo akukuduru no mo amode nyansa ni no de na Sofu panyini musu nta wa chi mi chia Richard ni ayara mu nyina nya mi kan Obaa Adwoa nyambo ama de be se yanko foforo so hello want to be yanko foforo so hello Obaa Adwoa. Papa udini baby akase free Acho median Joel mi yodro han yo Joel my NTO aya semo but in some ha so utumi ababa odi kan yan degree obo degree ntem be 7 years wo no nte be de na yi so ya leba ko wo mi say but 2 years ko ye no ntimi nya be man because oba kan say we the oba so sa nti ya me kan say yakopon hu ye mobo na mblante u tie so ya futu a wo mi say oba fa na ofa mo aba so Obaa Adwoa me kan mo ho wai me enka wo so hu ye nko foforo so hello. Hello, me pacho udini baby akase free. Me pacho your friend me Kofi Boateng me kasa Italy. Yo Kofi Boateng all the way from Italy. Wada Roma ma yentie wawie. Me pacho program number se me baso kakra. Wada Roma wo so dada. Na video ma dwen kire ni say abayiwa ne no ma ame no. Se de o ma besi ho na o mani emu o mu dwe no. Kese mo ma o mu tua sa de ne ne ka. Because o nye serious. Abayiwa 17 years o be hweso akọ school. O de mema 9. JSS. Hey. Abetra hono mo na chese wani mu dwe. Asem bi ebe ka bia na akodwom na ho ahwan. Kese moma sa o ma amene ne ba no omu tua sa die ne ka. Next time omu besua nyansa. Okay, madam ase me kwa mo obi nso aba. Ase wakasa pa Kofi Nyamishaw. Ayenko so hello. Good afternoon. Good afternoon. No, dini baby akase free. We didn't Koja Banku, the first register Banku. I just want Bankro me and you. Okay. We time mommy pa mama good. What to say? Welcome, mommy. Dear say, Nyamishaw. Mati, we didn't come with you. What say? Yeah, mommy, no only maybe. If I saw a color papa way. Would there come mamma no mamma papa no way. So if you buy Buma, a bush and a papa answer. Akwadane se no papa won so we
Yen bona maame na yesi se papa na fremu dia ene ye. So papa sa wo tiase a o se o so hwe nkoda no bi. Ni memfa ni nya kwakwaja oba tan no. Papa no owai. Ti maame na bi a se do pie ko adwuma na dwene se bi a okọ na adwuma me fa nsa so ko na adwuma na adwa. Yen fa nsa wo papa no so on so owai. Yen ni nya na o se de so man kwan se de so oba tan kwan so oba tan na mistake no. Yiri ne ba. Sorry, yiri ne kunu na wo ba. Sa akwara ne sa yen fa bem no so ba akofo. Se no mo e sana fathers day na enya do no. Akwara ne tia papa no, tia akwada no. Ti sa akwara ne beta hwede wo tiri do so ne team so e kaika. Ani wu sam kwa papa no wai. Ani ne program no. So se na papa fo ne agidi mbone sa enkosi da bai. Mami, we nya menya aduma. Ye da sipi yen ko foforo so yen twa asuo nkwa brochire. Hello. Hello, Obaa Adwoa. Mami, udi ni baby alkasa free. Good afternoon, Pastor. From Auntie Nhyira. Because I'm free German. Auntie Nhyira all the way from Germany. Mama, my auntie were we. And you're Metiao, besides the boat, no, so for now. That's it. Now, Sister Adwoa, Saturday sequence, yes, you're going to say me. After I get to what about 17 years old? What about now? What's that? Every pray. And no one, why I plan now on you. Well, and Jacqueline, I say a friend. Need not some of you to an friend. You pay Yamwa. Because when you say, I want to do Obama or the Bamano. Because I say, Nipa for Fry young Grano. Yanye, a dear new say, a yanokre. If your friend Nipa Yam one day, said Jelly, said Jeremiah, no so far. Honestly, a Nipa Yam work. Aha. And see, Made the Mubesiwaha, like our family and media from Metiano, Metian, because I never hear. Let me. Yeah, half Lano. Yo, yeah, that's it. Yeah, that's also be a friend or catching in some young coffee frost. So, hello, Mama. You saw Faquatani. You're Fakata, a honorable wine. Asanti the Pai, Asanso Fayase, Assembly. I to the quality of the Tupa and a PJ headmaster, exit secondary school. Mama, Papa, somehow. We are by our 17 years, or no, some of the Kakai, and you reckon. So, a quick DNA, anyway, let's say a million more canoe. I hear ya, Mammy and Sanaco about any OBO. Going away, not about force, not a Pragania or Tawija. I could know, but Osmana on court, because one now is my son, when you have it. Mamma, the real find a query, you know. I am thousand free mamma, until a million about Bacano. Papa and mamma is alcohol. Oh, Papa, what Jana, but mamma is a better mammy. Eh? So that's how I'm made on the debut. Because a cognac may be in the Balaquajiba, on Zako Jabrom in the idea. When you have it, I like a career for Tosina with you, Pan. Yes, yeah, that's it. Nana, yeah, Facebook page was a nipping yam was a saying, Mammy, so what do you why? Call no, and Anaya, or catch a collar no friend. I have some more. Young couple frost. So, hello. Hello. If I showed in baby, I can say free. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yeah, if I saw your friend, Mammy, I'm Nhyira, because I free Holland and Hague. Wow, Mammy, I'm Nhyira, Holland. The day. Den Hague. The I am Wakaba. Yeah, Den Hague. Yeah, now. Obaa Adwoa Nhyira, oh boy, Juma pa. What you say, Mama, if any who are beating me, I Juma no said yes. Amen, may that say. Na enne mesia film nitie program no tie program no ne agye mensem le ra ho asobatan iti me hwɛ sɛ de akola ne maame te ho na akola no keka nsɛm bi a me ra ho ne papa me bisa me ho sɛ akola we so wɔ virgin
ɛna mmarima 9 ɛna wɔn ba akwadaa baako ho na wɔnya akokoduro tie fidi kɛseɛ wei so na wokeka aeroplane wokeka flat screen wokeka hwan ne ade ɛde na ayifa na Ghana ɛkɔi na deɛ ya me ya wɔ mo ne sɛ mɔbrɔwafoɔ no mma no mmɔ paa so na ɛɛporɔ Ghana yehia sɛ yɛmpanimfoɔ no sɔre na wɔn de wɔn nan si hɔ. It's a military time no na nyɛ sɛ yo but democracy no seems sɛ obiara fa biribiara hyɛ ne nsɛm ɛyɛ deɛ wɔpɛ. Nkwadaa no wɔ sɛ yɛma wɔn good yɛma wɔn good training. Mmaa ne mmarima no nyinaa. Ɛsɛ deɛ agyegye kɔ no berɛ bi bɛdu no Ghana yɛnhu ne yie. Nyame mmoa yɛ. Na ɛdeɛ n'ani bi wɔ hɔ so a mesrɛ sɛ ɛbaa yi a wɔsɛ moma wɔn mo tua. Na sɛ wɔn mo atua ka ɛnyɛ ne deɛ wɔn mo yɛ no. Kɔrɛ paa. Ɛyɛ too much. Ghana sorry. Yɛn mpanimfoɔ no ɔmo nsɔre. Na nyɛ saa Ghana bɛduru berɛ bi na bɛgye yɛn nsɛm. Ya, nyame nhyira mo. Nyame nhyira wo nso ɔba fɛfɛ. Ai mami wakasa paa. Wakasa nkasa. Yɛn kɔ foforɔ so hello. Hello. Obaa Adwoa. Papa, udi ni baby akasa free. Bratani. Tafo ni nyina bra Agne Johnson pepepe na me de wadre. Ma enti obrata. Papa nyame isra. Ni abaya wakasa ko ye ofrefra blochiri. Nyame isra ne pa wakasa mamani age. So hu. Sa dru bra dine no. Obapa nye se nipa bia wienum binum se moflama totofifi wa we. Ekudi omu se hunu. Ada traka se fidi wi so. Eyi sitaisi a selesa yakura yisi so sa sitaisi we nyina rihu bi da na so mo ko di sa sitaisi we se be dina kasa fidie we so se enkoye die ne mamo a wan en fa ni sika enkoye fine en en fa ni sika enkoye oba pa drum la so mo ja sa ne ma no because yi se ka no amode eye sa die ne nyi sika kuma etimi hwe mo blafo bi a selesa mo so ko hiam na ya Mazani Mabawa Papa Civiso, meaning who might be of a Namasa Civiso. Said Bafia or Mufan one ya, or yes, why I didn't there was solid demi. We knew you know solid demo say, oh, a rather who am I, Obaa Adwoa. Now, Yamian no class, we are in and see about your raffle. Your offer 62 a year and come more pen and qua, and then now Tama Nia was slimming. Yes, sir, Abusiano almost said in it. Na maame no so Nyankopɔn tete ne wele me da si fi obafa ye da se yegu so efa calls ne emfa be 3 bi so wahunu Lodina Aju or say of course Obra program has a great future indeed. Keep it up. Ye da mu nyina ma se mo comment no submissions nyame nhra mo ayenko of so hello ma me wodi ni ba bia kasa free. A friend, my Mr. I'm Casafri Bronze. Casafri Bronze. Strasbourg. Yo, mommy, all the way from France. My auntie were really. Well, I need to make you. No, Gary, I think you're fat. No, I'm we are for that. So I deal with now. Mamma and anyone was to own and yet also isn't it? No, my and 1 year. I am Guasiama, Mamma. What did it traffic? And what was I will tell you to more. Nichicha Yanko so hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Odini baby akasa free. Listen, me do father. My auntie father for. Say ye shemu pa. Sa me mani mi no Frank ne ma che no. Omo mi no na anyam ge no. Okay, say uko science mu a
say Obaa ne be mehia mu a edi 5 days and sana spend ni nyina aba abonten nti unim time Obaa ne tu kusia no ena say Obaa ne tu kusia spend bi ehu bia so betimi arasa kwa fertilizer nti omumienu ena misusu say omanyam ge no but baako yentimi nga say yiwe ana say we because omumienu nyina no mo twem se ne wo ho ene bi again ne ovulate ye nti baako de ho betimi aye ha emfa ho say e bia we di kan ne daaye na kire we di ne baaye omumienu nyina akọpo ano me da say. And so yada say Zubar Ahmed mini baby I will free our Facebook page and so secondary I will free asam na make be me hu say asa wa mama 2 what they say emoji no wa mama 2 and what the love ready be ato so and what the watch Arabic ato so na Arabic no baba be so for betimi akyerase a menim ne opese wo kyere MC Malik and so is watching live yenko of so hello me ba cho di baby akasa free Pacho your friend was says if friend was still said akasa free Canada Toronto o says be Canada Toronto me entie wa wiai na awie dia michia wadwuma yefo nyina ne Ghana tiefo nyina na mama de wo mun say yam Canada ha me won asa amrafuna create adwuma bi say you job for the youth antina kwano high school kwano this 16 years Opo adwuma o timi koye it was a part time 4 hours 6 hours 5 hours sikane so oji the pay so am me papa na mama onu bie da o say na account and o ya atade a o sika o de beto o nya pabo a o bi o je bia no say o de to and all depending on o say member na be timi progressing Ghana she ye bi wo hono enti ankura mu kosko mu eska forma na kushira eska ni ba wo to se to so mu na ni bi ko na ma mi tibi to bi ma no enti de ba ya no se me ma na o so mu ta ta na no mu jo enti usho we na so tanifo no o mu ko no mu ni ai ya de da next election ya ba mu ni election no mu family solution bi na youth no o ko bi ma youth ni na sa bi mu ko na sa bi an ya Obaa Adwoa I'm so only about 8 hours. Yeah, the last 5 years, about 8 hours. Hello, Wasampa, Yadwasi P. Abusia, and yet draw to me for phobia. Yamfabako, you, Yamfabakona, fancy. Hello? Kofi Ankra, and I'm a Casoboni. My dear, where we Mama said, yeah, Papa Bokakoye, and the last more the papa. Na Ghana ha obi kwa ya adwuma kwa na ketia kwa ya mfama na de we de be na ya adwuma atemi ya ne se emaya na aba ne mpa adwuma abaya ne ba ko si adwuma se adwuma na obesia no ada cho da bo ne bla no ne ohia no mama ne ohia no do to flower rice na kono bi ama no ene we taxi da paragraph for ne do mo na ska wo mo nsemo plagi ni chi plagi na ma meto aduane kura na ma me nya bini so obeche plagi ati nkohia indomie no de ama akona na be de na we nyina ama you don't say for no when you see amafo e dey wiase kominim the Bible say wiase be kwa wie ya say ya ne baba say na adu ho dia ene e be gya manyane da afi yo yes so ya da CP abusia say dem di kan edit to dwa no yentumi for frefo biem ahana brebe makwan na ene wo breju medie mu ne yetena ye e freedom ko besi no miense ko pamu nyame hiramu u data ne we use light e dey television ade bia free wo ho e wo dwumedie wo soro nyankopon no wonom won hya wanan nya homo maka che mo se dwumedie afeni ya testing mic 1 2 hello test ya test ya hwe se kwan ni damu na ye betie simu ankasa ni ye tesimo ye fireworks uwuram na wo mra da hye no kwasam we ye de wohuru ye mpredwa ye no mponi o
Timonko Swana Mama Fidie and Nhyira 104.5 Neja Obaa Adwoa many abedwa for the panel and Kayeno Evangelist the Graft a day. Big Mama G original one no gifty don't call water so and a Lady Gold White one also so abekaya wo no kwasam team no e more day oko a production team na executive producer ye ofori enya kwame afei Pawuli Hana Ade DJ Frankies what you say there are me two wetina DJ Frankies nyame on show Eric Echampo one also betina machine chi wakasa wa makasa ma wa makasa ma wono na etinchi mafuruma no kakra we bekasa yenum we die enya dwuma ketwa omunyina ka ho na dwuma no eso what you say your programs directors akodo nyame nham Collins Collins owusu wono no ono watachiro dia kobia wonim ne ekoyie ne dia nkoyie ono so nim dia sonkokra ya wokese no wode amano wono no ye general manager papa agla ono de mese nkwatentie ne nyankopɔ wode amane dada etino sika so de bi uta ho besika na mesra nkaye no se nyame wonfa enka na wonya ne bebre muro na Mr. Fifi Okran nyame enshono kuku seku dija puzo ene asanka de boyos edini doso amabene wa HR wono so tie nchen no custom sales office or client service Mr. Samoa ene ni nuamanum Edna ena fe adwajewa nyame sham accounts office Clementino ena Mr. Enoch or the accountant Pemunankasa Mr. Enoch Owusu Setre Nyame Enshamu nyinam ka ho na esuna ni nyinano ebeba so a start free front decks tina ne nuaba ho ekọ security point wo nyinam ka ho na dwuma no eso nipa ba akofo wontumi o musomu bi na ye so de akanam sa na te ne gya Obaa Adwoa chiame obetinemu na jese medie ni mu kama amamu nyame nhiramu nyina na nyame nso enhira me nso nyame enhira me nso nyame adom Adwoada ebeye Monday na Monday aye Adwoada Adwoada so ye mekrada ti ampa ye ebeye tra abasik som fama me wo ho that's na ena eviada eti thank God it's Friday
What's on this channel? Okay, any mama check them in Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what the Cosi will be snip a credit discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, bro. Catch you off. I say, on download do tap send. So download the tap sender or send this come away. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full so. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaw, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Enya 3P garlic mixture. Wo koto dwene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo manofo, ananse nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abroche for us say yay. Aya Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ane abroche for nko na edi enti say wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France ana say wo Switzerland me ba cha wo emfa wo ni kra wo fu so ya beka me say tribal wo ye say wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono ana say wo ye fiemuni say wo di afahye bi ana say wo birthday bi na wo die wo
wo bedin anase edwuma bi a wudie no wobetumi de afa Nhyira FM so na yetumi de dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bi a mepa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anaso betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi di afa so ne wo na ode amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you have more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle.
Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no. Emu ayɛ titiriti. Mentumi mpo nsɔre. Ho na enwanwa. Enu a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ, mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne sɛ wada. Sɛ wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha, nano na madam Fukofi mpo ka kyerɛ me sɛ, he work natural health for bi bidro bi ɔmo de aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu ɔmo tu ogu so no. Enya sem ketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asɔre a wo complain no. Sa wonum 3P a ebegya ne sɛ hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi adwadie nkratso yi atum. 3P garlic mixture yi. Wobenya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abrochefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni abrochefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kura wo fi so ye beka no se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye sremuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo tu wo birthday anasa edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na wo de amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa when you say. Masonya ye nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu nipa kura discount. Yo de ba ye nso ami yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full. So in the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM. Ashaho a basa automatically no. Yeah, £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway
for success. Hey, middle. Nanda na wote ho a still for sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ane 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Kofi mpo ka kire me say, "You work natural health for bi bidro bi omodi aba." Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3p garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a. Ebedja ne se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo manofo. Ananse nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. I'm brushing for us say yay. And you insure FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo insure FM 104.5. Na dwumadie we ni ani abroche fonko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, and say edwe bi a wo die no, wo betumi e de afa insure FM so na ye tumi e de dwuma no kama na ye de ama eye free. We ye ni abrochi fonko a e na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia fa so anaso betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo ye bia betumi dia fa so ne wo na wo de amayen ye no bedi dwuma ne kama kai say eye insure FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch you off for say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no.
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say, "He work natural hair for bi bidro bi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina. I'm brushing for us saying, Nhyira FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche fo nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, anasa wo Switzerland. Me ba cha wo, emfa wo ni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, anasa wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, anasa wo birthday bi na wo die, wo wo birthday anase edwuma bi a wudie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye eti wo abrochi ba bi a mepa chew wo video anase wo photo shoot to be ede na wo
number na betumi di afa so anaso betumi afra yen no e 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wohia bia betumi di afa so ne wowo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.